Samoa ua tasi i lo toa le manu Samoa. Ua ai nei Samoa, Samoa isa sa e masisifo. Ua oso le fetua, ua susulu atu i numama. Le manu Samoa le ae ua mua, mua. Tula fale i la lo i le sami, fai ma fale i le langi. No foi au ae longo i le sao, ma le fale le sa tulu tulu i tau. Samoa le fale se la. Samoa lea fo iua lele nei loa alele. Le manu Samoa lea, Samoa ua ea. Tupulanga umau Samoa, tau tua na lau tau tua. Upula o mata mawha amua mua lava lea tua. Sanga ile tanga vai o Amerika ole ai tole lele sa ola mana ile la le manu Samoa lea Samoa ua ea tupulanga uma Samoa tau tua na lau tau tua upula o mata mawha amua mua lava lea tua. Tau tia pango fie la ufea ngainga tui mai le muli papanga ia tua. Ai se i fai la o tau tua ilo ai ngau sa tupua ae walu fo ia i tai no mali e toa. Le manu Samoa lea, Samoa ua ea. Tupulanga umau Samoa, tau tua na lau tau tua. Upula o mata mawha amua mua lava lea tua. Samoa ina ua fai o le savalinga o lau foa i whawhetai tele i le aula patai ma le sauele tutu i la mamanoa se i lango lango mai o lo tawa alele. Le manu Samoa lea Samoa ua ea tupulanga umau Samoa tau tua na lau tau tua upula o mata mawha amua mua lava lea tua.
Tupulanga umau Samoa, tautua na lau tautua, upula o mata mawha mua mua lava lea tua. Le manu Samoa lea, Samoa uaea. Tupulanga umau Samoa, tautua na lau tautua, upula o mata mawha mua mua lava lea tua. E fa forma tau tua si fonga le no mua nei tu lao le tai au, fa mano atu le tino o fa talo fatu. Ia peo no fa malulu atu le tai au le tulanga na ilta tu tau tua i lungo le Facebook, YouTube, pa pel tatu app. E le ua fie fa ilo atu le ua toi foi i le tulanga masani na iei fa malulu toi fa aftai to foi lon sai i paanga umal tatu le tio iso se tua ni usila ma so se tua lalulangi. La tau te whaonga ina mai le tātou au nangana i tolu, Facebook, YouTube, mal tātou app, ia lewa toi amtalia, whaftai tele, ia, ole a tātou alo ane i lau malu o le tai au, po ngā luenga whai o le nei tai au, po le nei aso. Ole a whawhiwhia si ufonga le lau mua i ana porkalame, whanga solo le nei aso, e pewe o whawhiwhia ngawai pese. Ole suinga le tātou porkalame, lea peo na whailo atu taimi o mawai. O le se furu tasi o le fa fonga il porkalame o tala la urunga o le vaiaso fa tau tai le fionga le lipule. Afa msanga te alu moresi e masavelina kasiano. O le afa se furu, ia o le tato porkalame o le se singa. Fa tau tai le to ina mano lo, Reverend Aldari Sati Son Ete. Ia le suinga na o tato porkalame o le ne yaso. Alo fa tau porkalame finga o ia isila, sunga ia saulo. Faea, ia malui e whiau mga luenga pali i lo te atu fa pefo i Abdullah, ia tupu muliau, ia malo lava fa tailo na sa imai pa anga umane le tātou li tio, tango i share pe fa soa atu le tātou Facebook, ia maua fo inisio le atunu e mawhaio na mafuta mai ai. Fa au fa fifianga toi ono minuti o na tāle o se fulu, pio na fa atu le tai au, o le tālonga le whaia Argentina ma le o le pereki au kilani. E na o le tolu surfitu afe pepa le o taulia le te minei. Ia le malai la vaia pe a ma le fas furu ono lima sfuru afe tanga te tauna iai. Pe furinga mai le Italia le lei ni usila o Argentina o se au malosi. Alo fatu fo sunga e blin masua. Ia malo lava le mafuta mai. Ia ua to ita o mwhai au fasa launga nunga Facebook. Toa pet tai. Malo tele monsai. Fai au fasa launga lea whaina toi mato. Faso atu tato Facebook toi follow fatu i paanga umale tio. Si ufonga le nei o le lau mua. Peo na fai atu le tai au langi le lei o le tau toi matango fie le tau tono le lau mua. O le maita wina o le otele nisi timu nisi vaenga o le atuno. Ia ono sai, ia ngā fo le timu e. Malo lo le e fale msui ei fuanga. Ia ngā fo le timu la e fia mawar sua vai isi tu o le tātou tunu fa susuela wilele. Ia ua le mele tātou le timu fa ua fa fianga o le tai au lo fatu tire sa ene. Ia malo lava le mafuta mai. Tiu fonga le neo le na mua. Ono minuti o le toi o le tālea o le se fulu. Alo fatu i fafu wina tani elu, sunga ia lenta ape, alo fatu. Le ai se tali, le a te alu, le maua so ufile nu. Le neima o sau, atawala au, bele, zau e sau. Se kisi e tasi, tawama wai, nalo lea o e hai.
soifua ua umataua ai no fo oe mafololo faua fo ia umare fia fia ua emisia lo manuia awoi awoi e umailo uchua ai la umailo ungaoi waole po ele ai se tali uama imau la usamasi
tele tele atara Uye male matu ulai fosulu mole ulu Awele ti otala wa e fama Aole pero fita wa tanula valo a Samali vale mai, mauna se e vai pa o mai. Teine iuta, teine tai, awe popi e wa ulai ai. Say
toe se fulu minute ia ona afa lea o le se fulu. Lona winga walua se fulu minute te e se fulu. Afa le se fulu o le porokalame le se singa. Whātau taia e le sunga le toina manolo pensione. Reverend Elton Risati son ete. O le tā o le se fulu pa le tasi o le porokalame. Tala la walunga o le vai aso. Whau whawhiwhianga ma le si ufongo le lau mua Wellington.
o le viinga le nao le tua ia mai le ekalesia whapaputonga ke usiano Samuel Wellington o maia ia whaamalosi. O le taminei e le leo na usi mai lor whaafonga le atunu o le tātou porokalame o le asi singa o le nei fo ia sofareile tāpenei le sunga le to ina malo no pensione Reverend Altari Sati son ete. Ia e le leo na usi mai loa le whaafonga. Te whantālu watu ma le nganga whanaloalo, ma o whantulo wile ma malu lau whafonga le whaitai au. Iau tau pa ia sausangu tā, o tau whainga tā, ma pa ia whaleanga nuu, pa ia whale malo, ma o malu whale tala le lei. Te nane le malu lau whafonga lau tele, tālu whalava, wha malo soi fo manuia, wha whitai lau tau soi fua. La ngi mama wa mai le tu le futao pa tal fatu no malu o tatu te mam tina matutua e mesel malu fatu to li e fatu fanga ngase o nisi fo yo ngo ti e fa no noanga o le nei soi fuanga o to soi fo matato wolai a malole on sai fa futai le fatu to ma le fatu matane a fenga ye mai maftianga uma sila lo fa mai pe fo pa i o tatu matai ma tau tolu ina lo tātou vai lango malui nai o tātou tinga. Al si fonga la vale nei le lau moe Wellington, malana polkalame masani es Friday taitasi, o le a si singa i ngasi ma sfulu tolu sfulu, i le sfulu maltasi le tai au. O le a tātou tapua i le tua. A wau whape lavo na lofa mai o le tua i le lanolangi. Wa iau mai eilo na tali i tō tasi. Na ile fano stasi e fatu tua ya teia. Ia maua ia le ola e whavau. Se o tanto talo. Ele ia le tua siri ese o le te maa o le whavau lau fio ma le li o le file mu. O le tua o le alofa ma le alofa muti vale o malava. O lau fio le punava iola o lo mato malosi ma le matalasi o manuia ma me alofa uma o mato maua ile na iola. Mato whaftai mo lo tau singa ngalilei i le soi fua ma so mato wola wa ulia manuia i foile nei tai au. Ai maise le whaftai o no le matalasi o manuia o lo mato tiwa i le ola nei. Whaftai mo me alofa o le tino e me tau siai mato. Whaftai mo manuia o le mawhawhau. Ta leni manga wa tof siai mato te to tasi. O le tangata malana e au auna i ate oe. E ala isi so atangata i le ola nei. O mato whaftai mo lau whamalo longa i o mato mai. E ala iau o auna fo mai ma lo mana whai wawenga. Whaftai mo le poto ma le ata mai wa e whaanga wa aina i fo i la tau. Whaftai mo lau whamai senga ma lo mana whamawhanwhana teimi o whanoanoanga mai tuaso whaingata e lui tau i nai lo mato whato tua i lau fio. O mato whaftai mo au nanga o ngā uma o whantino ina i o fisa e zese o le maloma o na matanga luenga. O whalapa putonga o ngā whape foi e ka le siam tangata te to tasi. Whaftai mo upawhai o malo whafoi ina tulafono mo le lei o tangata uma. Whaftai mo lau e ka le sia kirisiano malana misiona i le lalolangi
mo le whalau teleina o lo malo, ma le wha malo sia o lo mātou whātua tua. E whitai ai malu tau o leo langa whanei ono pō. O le whawhitai sili lau fio, o no lo walo o Yesu Kiriso lo mātou wali whaola, ma le tau langa tongi ola o saunia, mo lo mātou whaola tanga. O mautino ai lo mātou whamoe moe, i le ola fau ma le ola e whawavau e ala i le whātua tua ma le salamo whamaoni. I e tu mau lau fio le vi inga, nei ono po e o i le whawavau. Amene. Tātou pese e le vi inga o le tua. Whaitawina o le tusi pa ia, o le tusi mai le whaingainga fōu, le evangelia Ioane, o lona mataha po sifuru le lima, o te whaitawina mai le whaiu mua, a ngata mai le whaiu po lima, whafonga mai o fionga pa ia nei a le atua. O au nei o le vina moni, a o lo tamā, o le ngalue vina ia. O lau malava o ia te au e le fua, e ave seina ia. A o la uma e fua, e teu e ia, ina ia fua mai ai atili. O uma no whaama mai na o tau le upu, na o tau tala atua ia te o tau. I nātu mawia o tau ia te au, o au fo ia te o tau. Whapeo le la e le mawhai o le fua pe ana o ia, pe a whai e le mau i le vine, e whapea fo i o tau, pe a whai tau te le tu mau ia te au. O au nei o le vine,
o la o tau. O le tu mau ia te au mau ia te ia. O ia lava e fua tele mai. A wane mwhaia o tau o na whaio se metas. Pe ha o le iai. Pa manuia le tua i le whaitawina o na fionga pa ia. Tu mau ia te ia luna vi inga e whaava vau. Amen. A o la uma e fua e teu e ia. Ina ia fua mai ai atili. O lo fa nga ina Yesu ina ile ata masani o le tovine e whamatala inai le whasota inga wabala lata o le tangata whantua tua male tua o whantua sa inai Yesu i le vine moni o le tangata whantua tua o le la o lea vine moni a o le tua o le whai whantua anga vine na te ngalua ina le tovine o le whamoe moe o le whai whantua anga vine ina ia fua le nei, ma fua tele mai le vine, i ona la uma. Peita i ese la vine, e mau la e fua, e mau fo i la e le fua. Pai mai le whanta oto, o la uma e le fua, e ave se ina ia. A o la uma e fua, e teu e ia, ina ia fua mai ai atili. O le upu whamawhaina i nei, ma le ngaluenga ua fia whantau aina. O le teu, po le whamamao, le pruning. O le teu wina o se la vine, po so se la autoto. E ao ina whaia pea, mo le ola le leio le la, po le la au. Ai meise ina ia fua tele mai. O le ngaluenga, e whaunga ina imea whai ngaluenga mama ai, e sala e se nai tulou. E sala e se eita tupu e le tauna iai. E whaono a vea. Maala i le fua le iai le la vine. O le mene e maua e matuata a ua tele ai. Le ngā luenga teu po le pruning. O le la e le au noa e te tauna whai. O le ave se le au mea e le te tauna pipi i le la. Ina nei a vea ma mafu anga. E wha lave inai le ola. Ma le fua le lei mai o le la. E au aina whama maina pea, le la, o lo fua. Ma whasa o loto mai mea e whaleanga inai. A o la uma e fua, e teu e ia, ina ia fua mai ai atili. E longa la o lo fua, e teu wina, ina ia fua atili mai ai. O i tātou ma le au whantua tua oma. O la tangata ia o le tovine le tua i le lanolangi. E ao ina teu wina ma whama maina pea. Mo la tātou o onanga mo le tua. E ala i o tātou usua tangata. O le whama maina ma le teu wina o Isaia le perfeta i le whengengi tuai. Tutono o le malu. Whai maina ia mo le mauinai. Se vainga o fofongia ma le matautia o le tua. I lona no fwali, ma le leo o lo alanga. E pa ia le li o au. Ua tumu le langi, ma le lalo langi i lona mamalu. O na whapea nei leo Isaia. Au wea au nei. Au wa ai au a whano. Au wa o au o tangata lau ngutu le anga. Au wa o iloa i o mata le tupu o le li i o au. Whai mai o na lele mai ai leo le serafi. Ma le malalaola, nei le fata fai taulanga. Ma wha pai atu le nguto Isaia. Ma whai atu. Wha auta o pai atu le nei mea i oula ngutu. Wa ave se ina aila wa mio leanga. Wa wha maa ngalo ina i foi. Lau ang sala. E lei pine, ai wha longo ina Isaia le siu fofonga o le ali. Wa wha pia mai. O ai ea o te au inatu. O ai fo ia watu mo i matou. E le i vasai le tali manino ma le fia. O au le nei, i nā au i nā tua. E whapena fo i lo tau so i fua, ma lo uola whaaleanganga, ma le ola whaale whantua tua. I mana o mia le teu wina pea e le atua e le au noa. O lo fina ngalo ma lo fo i loto. O tanto wa mio ma o tanto winga. I le ngata i lo tanto wa ma le atua. Ai whapena i lo tanto wa no nofo ma isi usoa tangata. E hui lava o i tātou tangata whātua tua, ma tangata talitonu i le tua. A ua iai peo tātou vai vainga whāle tangata.
O leo no fo yo no fa so ina I tātou. Ele ti apolo ma tātou toi la loai. E awai, ona teu te wina pea, ma whama maina o tātou tangata e leo noa, e lea nganga o lea tua. Ina yawe sea, ma lafo a iai o tātou wangsala, ma vai vainga ma toi lalo. Ina ia mawhai ai ona fua tili mailo so I fua malo uola. I fua li leifa lea nganga, e vi I ai lea tua. Na vina ngalo lea tua ni te whao ngaina, le ola o saulo, petai. Sa ia mana o mia, le teu wina o lona tangata. O lea na whawhelo I ai saulo I Yesu toi tū. I le whalinga I le ala I tam seko. Whai mai, ina ua teia saulo le popula o le alii, na lafo tu wina o ele, maila na manu na tie ai. O ia whalongo foi le siu fonga, saulo e, se ale mea ue sa wā mai ai atau. Le ali ia o ai oe, o au o Yesu, ue sa wā mai ai. O le mea whaingatai ate oe, o nā ai tui. Whai mai na tau tai o ia I tam seko, o tā waso, o le ai, o le inu foi, mo le tonu waso. Whatonu ina ana ndia ele anganga, e whae o na lima ia teia, ma whapupula I ona mata. A wā o le ipula vaia o filifilia, e mo moli de swafa o le li inu ese, o tupu, ma le whanaunga Israelu. Yo ele au soi, ese au wala, e teu te wina ma sauni ai tātou ele atua. Ina ia vei tātou ma la fua whetiti o le vina moni, o Yesu ile lalolangi. E au ai na whaava noa, lo fina ngalo ma lo loto e ngalue aile angang pa ia. O nisi foi teimi, e a vea ai me te tupu ma puapo ngai o mai, e afi ai o tātou tino ma o tātou mafau, e whai maa wala o lo tātou whanau fawina, pe a tātou pipi mau I le vina moni o Yesu. Ina ia fua tili mai ai le ono sai, ia fua tili le whātuatua, ma le ola whanango lango I le tua. O le whamalu si au lea mo I tātou teimi uma. Ai mai se I tu aso whaingata, ma le pongi sa. Pe anga lue le nganga o le tua E teu, whama mā. E a oai ma whātonu, ma whapa ia lo tātou ola. Ma liu tino tangata le tua E ala ia Yesu Kerisolo na alo. Na ia whamalo si ai tangata whātua. E tau awe ti ngā ma whaingata o le ola whama maina. E tau wivi ai le lalolangi. O lui tau SS. A la uma e fua, e teu e ia, ina ia fua mai ai atili. Ia tu mau le tua le vi inga, me ia o le whama vau. Amen. Se e tātou te talo. Whama ngalo mai le li e, lo mato wola fe foi ai, whantu tua. Lo mato wola masalo salo I lo walofa I le tele o taimi. Ma lo matou le tu mau ia te oe. Soso ni mai na ia whamalo sia lo matou wola whatutua. E ala le luta wina peo I matou whawhita auli ma whainga tau soi fuanga nei. Ina ia matou whalanga lango atili ai I lo mana ma lo walofa tu noa. Le tu alo whai. O matou te talo tu nei. Mo lau whanau mawhatia so se whantafa ngasi o le tino o le mawhau whau. O e matutua se io I nai whana witi. Ina ia whalia lo mana alofa, ma whamalo lo ia te latou, e tusa ma lo fina ngalo angalelei. Fua iatu lo manuia, ma lo file mui o latou tino loto manganga. Whamanuia au nanga o ngā uma, o whatino ina le official so I fua malo lo ina, mo te ngata o whangasing se so se I toinga ngasi. Talo mo I latou uma, o ngotia I whanoa noanga. Ono pe lenga o mawhtanga motosia ma liu mo leoti. Matou te talo ina ia whamawhana whana I lo wanganga. I o latou loto mawhtia. Ma tafi e se ai, le pongi sao whanoa noanga. E ala I le toi tūma malu o lau fio. Ma le manu malo leoti ma le tūga mau. Whamanuia o matou te maam, tina matutua uma, I sose no whanga o lo tausi ai la tōm te tono ainga. Ia la tō maua le loto tele,
ma le whātoa e tau awe aiti ngā so I fua whaloloa e ala I lo so soani le li e. Talo mo I lato uma o iei mana o ngā whapitoa I tino ma le mawhau whau. O eo ngu malongo noa o e pipili ma e pōle vai. Ato manisi a fianga whapena. Ina iei lau whamanuianga I ante I lato malo so soani. Whamanuia foi ngā luenga le leima au au nanga. O whaia mo I lato. Whamanuia I whanau mato oti ma fina oti a lato tani. Whanau mtinau sawa ina I lawe ina I lato. Iala e te sau ni o lo loftu noa. Angale lei tangata popo ngā ina. I sose atu nu o no whalewe lawe ese o le natura o lo tutupu pea. Ai meise o tau o lo tau ina ma whewai ai nisi tu o le lanolangi. Ma le tō tele o I lato o lo a fi ai o lato o langa. Iei lo manuia ma lo file mo. Ma so soani tai o ma lo. Ina ia wawe mai se teimi mau ai se nofo file mo o lau whanau. Ma toa mali ai iei tu o le lanolangi. Mato talo le ali iei lau whamanuianga I lau kalesia. Ma lana misiona I le lanolangi. Ina ia whaola ina tangata I tino roto o mawhau e maisi o nganga. Whamanuia whai ngā malo le uma. Mo le manuia lau tele o lau whanau le lanolangi. Ai maisi e le tunu o mato no whai. Whamanuia foi whai ngā malo Samoa. Ma whamanuia whamea lofa ina I latou. Wa vea matai I au mea lofa. Mo le manuia o tunu uma. Whamanuia o mato wainga. I le mafutai o mato o mwhanau. Na iati nai le whātua tua o le lofa ma le whamaon. Ma uinga tau safia uma. Whamanuia lau whafonga o le nei aso. Ia latou lava singa le uma. Talo lau fia mo le manuia o le siu fonga o le lau mua. Na komiti whafoi ma le nau whainga luenga uma. Lona tau ati nai. Maisi o lau whaipol kalame. Ma le mamalu o lau whafonga. Iei lo manuia I ate latou mai mato. I lau tau singa ma whamanuianga mai ate oe. Tātou ma lau fio. E manuia I la mato savalinga I le lumana. Nisi au mato tutalo tama. Mato tu inato uma ma le loto whaftai. O mato whatu o tua e ala swafa Yesu Keriso. O lo mato wali ma lo mato whaola. Amen. Tātou pese I inga o le tua.
whaftai lau sutu fue mo le whafoina o tātou msini ai a tātou polkalame o le asisinga ni whutai au. A malo la wanga lului whamanui pele tua i auto whaivana whilima. Venga ia ma le tautuaina o lau whafonga le tunu ia ma le au whafonga so se tu le lanolangi. Whamanui le tua i auto nganuenga. Whaftai ia manuia le nei aso. Ma le whai unga le vai aso i le alofa le tua. Tātou whai o le titalo. Tō maumai e o mātou lunga, ma lunga lau whanau pupu ngā tia uma i le lalolangi. Le alofa tūno o tele o lau fio le tua o lo mātou te mā. Le alofa silisili ese o Yesu Keriso, lo mātou wali ma lo mātou whaola. Ia mau pēle mawhatanga mawhanawhana ma le nganga pa ia nei, se i o i le whawau e whawau lava. Amene, ma amene. O le na ua whafonga le tunu u tātou porkalame o le asesinga o le nei tai au, tāpena ina le sunga le tō ina malo lo pensione Reverend Elder Sati Sone Ete. Ia whaftai e tuai lau sunga le tō ina whamalo tāpena, whaftai te tonu la foi. Ia ua soa le tele i whingalo le tunu u le ngato e umamai. Ia mesi foilu i tau o whengai ma le tō tele o i tātou. Anga le lei le tua mo pelo so i fualau le lei. Mo foi il malo si tino ya wana foi la wonanga ile tu ya le nei por kalame manu foi il fale tua male a ngali tasi minuto lo tona talo de sfuru mo tasi ta pena mai tanto por kalame tala la wolunga le nei va yaso le vingo le tua male fa ka sai ni tau ia susulu watu o itato.
Ta lofa wa o le tiongi e fafo au lalo o le tia maa pa fonga mai pea i le si fonga o le lau mua i Wellington. Moso o i sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausali lo fa amaoni tu ma pea se io o i le oti ta la la afio oe ai aluita tu ye o vai no tama to faina soifua nanga alif sili le sasala i tu e fa o samoana e fa atosina yo anganga te o e sunga le te ine tau sala la ula fala wa avea talua o e sunga le mana mea pe a fai ua ele kea tu ai pe a sia mea e tafe Whātalo whātu le nei tae au, ma lo lava soifua ia te uta uma lava o lo mwhai, ona whaafonga mai bea le tautua maasani a le si ufonga le la mua, lungo le tasi ono te simal tasi whaamo, whaapia i fo ila tātou tautua i upenga ta whailangi, po upenga of sota inga o lo mwhai ona whaa lauloa toa le tautua le si ufonga le la mua, po le Samoa Capital Radio. Ia o le taimi le nei, wa sui mai anga iai, le polo kalame o tala la walunga o le mai aso, ona ona i mafuaanga tatau ai o le pokalame masani ona whaalauloa atuai pe whaalau tele ai ni tala la walunga sai ai i le neiva iaso ia mawhailoa atuai fo ini vaenga o le ngaluenga le siufonga la mua le uwhaatasi mai fo ila fionga le pole o le tato le te o le siufonga la mua le fionga masanga te alu moresi tal noi nei mata upu malo so fo la fionga msanga ta lo falava alo fo sabrina fa talo fo le pa maulungo le tato fa fonga si fonga la mo malo la vale so fo mo langi mani fo vai tau so fuanga malo o ele ya se senga po la foleiva ia po le taimi ole ia a le lava fen fa wa tato po kalame a tonu e fa malulu to tau ne wo mo le si ka tato computer le fulu al mena na fa le tonu le amatel po kala mel ten masan ia ale o ma fa sala o le potu le lumane o le o fa ngo se vai o potu le se mo o po ia la o no fo yo le ia le o mai lumai o le aso luo le na mato tala no ato i mo le pule no o po luo mo le sui po no o ni te peika le pule no o Kylie we happy le sui po no ia ma o fie tele luma i o mai fa mai ia le la o mana ia mata tu ai fa fo mai lo atu fa fo tu i le fa malama ma lo atu la tu le vai ngo po rua o fa ti o mana ia fa ngo ai lo le se vai le no o tato po tu le i fa ti o se vai i a o po lu mele sa tato i mo ia wa mo tu fa mtale fa pena te pe oni alo por mela na le na motu si alfa salongan le la no le ngo sa vai o mo pensinga lo le vai so le ai a mane a tonu fa malu ro to ai to poluma fo i apolima ma manon se vai sta mai potu e lo le tau fa tu langa en fa ngo fo le mo tu a tonu sa ona fa ngo ngol si fongo la mo fa ngo moto o tato sa mo ia na mane ia la ia mo le ngai lumba ai ona vai ngai mo si fie fo i wa o tato o nanga Samoa o ta sesa e tele ona fo to mai manga va ai nga venga fai fa technology fa social media o le ala wa mautu fo ia cameras ave Samoa fa nga venga Samoa social media le ala wa no ni te mini ai ni ai nga fo le fie po ni ato po fa po ponga sa fai o maliu me va pena ia e me fai ona fa so ta i malta to ofisa na pasile ma to ia sa ia tases ia na fa ta wi fo le e va i after we montemi ia malana wai e nga wenga fai to luope to luntanga to i poe le la wala va ia me poe te fai ia ma o me poe te lea ia on fa ta wi lola ia au tau ia fo e tau nga wenga
wa ala tulo ngal venga na to tasil tanga te ye la titi fo ai mana ola pu u ma vai nga ese ya tili fo ile e fu ale tau ya pe o tau ngal venga la te vai sa mo ai sa vai fo talo ine il maliu ya e o to ile lima fil tau tala sa mo na ai tau fu nga pe tili ngal venga ya to nga tu pe na te vai e fo ile sa ili nga tu pe sa fai lunga online fa nga ile social media le e live stream ya na fai vo ta se tulang fa pe na mo se afio anga la umala malam le ye fai ngole ngal venga fa pe ya ole tulanga na fa ilo ato ile fa fonga si fonga la mo e ne fo i vai tau mo to ta pe na nga iluma o te lo to te la ainga wale ole le ya technology mo smartphone o le iPhone ia po le Samsung po le Samsung e ma fai ya ona pu e alum fa na ia ta fa pe live stream ai ia e o le filinga na auto wa se fe full tup ai amana miela se me fai wa isi va nga mana fai na le video record se video fa va ia to nga ngal venga na e nga fole mata se wa mal ma tu langa fa pena le si vai nga le na mo mai fo le vai so nei mane fa ngolongo mai e ni si o le fa fonga si fonga la mo le no vai email e mai ta o tu ya la fo le page fa so ta ia e mo le tu pe vo e to e mo le McDonald o le lua fa su lui vale na fa sala le company le mo ane to fa ta fu wa fe le fo o tanga ta na se se fa ngola to tongi pe le tongi sao e ale la wa mata ona fa malo sil tu la fono mo una ia fa sa ol va nga le ale va va ia te foi mo le mo nisi o te ia mo le tu se ta o to i overpay ale la to ese mo le overpay le to pele tung o le mo to ai va va ia o ne fa se o fa ia mai u mai ia fa mo nga po vai tau na i mo me calculations a fa pen overpay o tau na va to ato ale tala po a time in overpay ia me fa pena e na va aile ia e foi na istanga te le ova e tu li poti a wo mona fa ia foi e amele to ese mai le overpay mai me yo tu pela ia tu tong ia wa le va tu ne fa mai overpay a pa a vese a le fa mai me fa ia na vidi tu sa in fa dia a mai a to alo tu tongi tu pele le o ia oi ia na to tala no le pe fa fen tongi le ia ma si shaki pe moni le overpay yo mena ya nga vo e fam tala tu tatu wa mta pu ele sa tata no tatu li jo mo tatu fa fonga te lo e to tele ata to ni New Zealand e tau ainga o alon fa na o yo e kale sia sa nga lu le McDonald ia wa e to si dia te lo o si wo e sia tu New Zealand o si la o fa nga bengal te mine asa ongal te mine nga lu ia fa pe o le tongi tama mal te ni a onga la we te mine de sa onga mfainga benga ia longa o to ya no ye ia al pe melna tu pe ave so so ni se si fa la ve po so so ni ainga ia ma nei tele le si va ainga le va ya so nei mo na to te lo to tele o tanga fainga benga sa mo se swing o la to net sam le tongi le mo we wa ni sa amata fu o mele so mo o le masina nei te pinga o la fonga le PAYE po le taxi le tato tongi ia va ia va pe watu walu la lo tu pe mo lo le alu lunga ia na fisili le po le alme tu vai o tangata o mo le alu lunga fa po la titi ia te watu se na watu e fa sa o mo le taxi o no fa alu lunga ia na tinga ina ia la ia al tu langa na te lo le wa ia e fa o le wa mo me o company ma o e alu mo lo le fa poponga le tele le o tol sulu mon tupu tala pe e te lo average to tongi e o to sela wafe ia ai o si la lunga ia fa sina la tele atu la to tupe ai va ila le si tanga o le tata le ro va so le tau el tise tau o tato fa tanga i marketi ma me umana i fa le lo ma halu mo lunga tau o i rent e va ai company nei lo la mo sinta mai tupe i si fo lunga la to ia sa si le no fol malo e ole mai si tax cut ai ta o fi pe mo le ia pe ona vai nga nai o le mo o terminate
E pe o nei vai ngana mo se lina fa a matalta por kala melita yo. Malo lava. Se i tāmata tual vaenga le teknolosi. O nau lea o loo māta wina lava le tele na whaonga ma o loo tātou māta wina fo i le tele lava o tāla e whaatatau i le chat GPT ia po o ia fo i to inga o so to inga wha teknolosi. Lea e māsani o ne taltano ai po kalame nei e wha matala ma wha ilo fo po i le winga o name o tele lo fo i po ai o tele na whaonga ina. Sa e se po kala me tatala no e le to inga to mai maleanga wa o lo mo mil te mini ia atonu mo tato po kala me fa fonga fo ma tua mana ia tata no ia lom fa na e le to mai fa ngango meni e se tau ona tau la ia la to mo no le tup tup wa te tonu a mata no fa ngai ni si o ia onga ia o fa ia la to me a onga ma ia e pe ma le ia lo le ba onga le fa ngang fa ngo fi e fo awai te tonu o si le wa mata nei inga venga fa peni fa sa lau mai o anga va e mana o mia ia e lo fa nga ia me nei e ale upu fa peritania o le prompt PROMPT pusa o le te no ko fa tonu le por kalambe le me te mana oi o le vaenga la na ia o nga fa pitoa ina ia le leilo fa nga o le mena a le leilo ia na fa ngo fia le na e mo le lei ia fa mo monga po tu singa te mo mia o mela le wo e ne tata nonga tau nei e le tangata le i Sydney Australia o Sam sa faila na homework sa no funta sa iri pe fa fena fa tu langa mo me o pisinisi sa mo ia lo le lunga failo la ia le chat GP ia o me ia le mana fia mo fam talang amai u male le lisi fa peritani o membo mia pe fa sa pisinisi sa mo ang ia no fa pe se sia ki ape mo fa sa mo le ai le mea failo le ia fa sa mo mai le melia ai wo te le vai atu ai mai mal fa sa mo le o le la o ya ta o kopio mele o fa ta o nei o ma te le lo po la lo fa ta o tu ia ia foi le na fa dia mai le pepa o le lo pe fa fena mauele ele vai nga ia fa mau na mai o le telefone na o le to nga porto ma le o ele sai linga no winga o la vai tatus to singa ia tu silunga o tato tele i loi tatus to singa i tato penga te whailangi po le website no winga le o mai o ia le va ia le te lo tausanga mai o te ama tau lia le alu ma tato wha mo lunga tato email le avele kukol mai ia o te lo le o ma tangata nei wha mo na ia e le la vo pisa nei tau fatu la fo ala o le von sa fai ma te le tato wha mo la ia o le lai mo o pepa le malo ia wa vo langa le tu e vo i free mo tato e sa loto mo tangata e lo inga sa wa ma o tu e fa ngala la to o le mela na o fa te ia nei o le ma nei o le sa o le pepa o mana fa sa mo mai atu langa ia e mana mala mai fo ale si me mari e si lola ia fa fe mo tangata fo e le tongi ai tala ia sa vo e le ngata le mal fa pe tani en fa ni i fa sa mo mai la le va ngana ai sa vo mo le le ia fa sa mo ia o te atela fa te o te le sa mo fa le fa sa mo fa pe fa si langa o le tuai o le tongina o le atala fu ia o fa pe o le tatala no le tamu fainga fa se spell checker por kala mele ina ia fa sa o spelanga upu me uma vai o le voti tilo fa nganga i ele mo atole le mele tamu fa il tatole tio au te loi wana fainga fiele na fai fo le ai lumanai e o mana tusi ara na fa ia mal fa sa mo na fa pe lo le ia mai lamba spell checker sia ke upu e pesa e lo no winga o le la fainga fiele so fuanga mo tu singa sa sia la me mo fie mo tangata o le songa lo mafofau i me te manatu i ema taltara noa. Ia na no fa le matar no lo computer ia matauria le ia vo ia fai ana tana no sa o te le tau fatu nua vo ia. E fai tu sa le la fatu nua fai upu ai le tu sia ia upu vo le prompt. Atono le teknolosi na le wanga ine tato e fai ngo fie vo ila i mo nga renga e la to ia tau sa uni fai se la ungo se po la ala se me ai e o la vai nai fai lotu
Mwhai o na maua fo se wha mama venga i. Awai, e vai atu nei, e sili atu le sila fia o teknolosi nei o mau e se o tonu le tusi pa ia. I lo ta ita le tau fio whai tau e ngalo e ta ita mea lesi tusi ale na umtua e ngalo ato ale te lo tusi. E nisi vaenga no mātou tali e fo i tāpenanga la o le sona ia le au ngasa. Ia. O whano, o le tala noa le GPT wa pia. O la e, o sa fo mai. Ai o fo i ina, o fo i sa li linga i se ifsili po la volmana to la vaenga ia le sona le tāpena. E o i a, e le ila, o la e wha o ngā le le ia. Ia la fo e mai toi tilo po o sao. Wa a, e le whalangolango te le ia i ina nei te iwa. Wa e se le whea koe a mita mai. E mai fo e mamau o tuspa ia, ia na alu le so le tuspa ia vai e mai le fo i upo po la siaki po o sao le. Ia o mea wha pena, a tono ngā luenga nā tātou teu. A le wa amata mea fo teknolosi, ia mai le amatanga mai a. Awa ai le swingo soifuanga tangata soifuanga o ele ele tise. O ele wheel. Then amata lo ta vale o tato fio ni ta vale o vale le a so lai ini me va pena ia e te fa lua ia o vai a o tu lo la e futi ale me na fai ai pe o di swinga na lo langa le la tato o mal terminal technology te le la vole ava no le tauan tato fai e tato muli ai awai o no ula la e tau la mu me ni la fo u ngala to ta ma ainga ia o tato ia tauan tato muli ai a tato ai fo tato fa sa longo le nei o te man tol te mo no amata si fongo lomo ele mas computer o te la tu ele computer to e o fo te mina ale o la tu me fa ngal venga computer e o me mo one fa to no computer awa o nei tanga tan fa ngal venga te mina ia le usa wa le o mai nei la tato fa ngal venga e o to le ia la fa ngal venga fa ngal technology ne o GPT. Ia, na, le lopo la le si mea le la muli mai na. Sa o lele, ia. Ato no pe o vaenga na le tal no ai fo. Ia e se fo ile aunga, wai o te loa le aunga, pe a wha o ngā titau ia le. Le poto le a wha. O le mele tupu nei, e iei ngā luenga e a fia. Ma te ori e lau tala no e mo meo robots, ia po tangata fo ia mai tutu i ala tu faltan malo e tala no mele robot ia o ele tu tala no mese ele so engala le faingol pisinisi po ame mo mia o mea na sama sani na adu se lo ia tala no ia tanga te mala mala fa se tango e fatulanga mai pe fa fena ia ne wo ele tu alu va tanga te sa wata sa ona mai le yo ai ol fautuanga siaki pe afa pe o mona e mo ne alu tu se lo ia fa se ti lo pe sa o mea awa e isi mea o lai tua ia ina maua ia a misa pe in swing o tu la fono mena e mo mia le wha maani e le ruia ai awa te wha langolango te le computer te urua ngau wha ta simon computer e le tinga ngelo computer tongi le pili a tongi ai tinga ina o e te tongi na o le tuma fau i mea o whai ungo wha masinonga pe o ye ni mea wha pena e tu e a inga la to wha lau wa i tele vo ilia pe lai pui ale ainga i la tau me tō tino wha pēna. Pe ono wha ta itaina mwhaina tu ai sau se mai alfa ingol wha msnonga lea. Na tōnua, ma tau le sa tatano le si tā polkalame. E le oa mai e o le kōko wha pēa o tangata le toi wha o ngāla tau i meli mo le rua tau sanga i o le la close la tau pā. Ma tau le lai te tono i se i meli na. O lana iei uma wha monga me tō tino po me patino i ainga. Ia. Afa pela se isi so la inga na faisana i meli ma fai a o mali. Lona wingo le i meli na la wa ma o ma ya kuko ma la wa nga ne fa mo mo. Ia fa ngo fia lan vai ja so ai so mai lungi fa talanga wala ia na tu. Yo me na to e va vai le sta pe o tatu nga winga. Pisa e inicio la fa nga winga fa ngala to chi mai. Ia la nga le fo te pena ta to le cyber security mo le si o manga o tatu. Ia leo fai le ai, tato whaunga uma le email le tio, a uma oe e alu oe. E tatia uma ia ngā ruenga matustusinga i to tonu o le email i Samoa Capital Radio. Awa te tonu to te lo si whala tonga le iei la to board members ma o la fetusi ia ma ave i personal email email ia tangata ia. E na uma le o le taimile na iei le tangata i lunga o le commit whatonu. Alu e sia tu ia, ia afisui mai
ala ya ru malai uma fa mo bongo tono langa email le na ia ya tono isi me na tau foi na no fouta ia fa la potonga e fa nga se email e patino la volanga luenga alu esir tangata e alua ia ala ia uma fa mo bongo tono ole email le ofisa por fa la potonga alo ia ia ta ngai mai I si vai ngai o lefta o matu ta alonga lo limpeka ia e mane ale tala le le toi ina le pe o se tangata safa ia o ngai I au afeleti ia soia se lau male loa tau sanga le matoa mane o fa no longo le interview o to ina na va yaso nei le amatanga va yaso e se lau male loa o cheli achi cheli achi iwe ia o tangata e tana no mai fa longo to api le se lau male loa tau sanga ai e visivi po le ale langaria metotia ia fa mai e te tau wana ngai oilo tino ya so savati e 5 km savadi ia so o fa pe e de a to se 5 km savadi le lo pe to so pe va ya so vo ya ai le wa mai fa te inga te tau le lo na winga a fio to inga tau sanga le e tau volan fa te to wale welo ia le mo mai ia le tūlanga le fo ilo na iso I fo malo loina. Ia mai e le siwa ngai fa mai e tu tau mafa la wale malo longa e fa pena. Ia me umare foi fa tu mai fo mai ia tato. Ia tato. Ia no fa mata TV ta al se fulu se fulu lua ta al tasi. Ia era tu so pusa aisa. Ia tele me la soliel tu la fon. Tai pela le peka lenta tal no ia o le pona la so na I malama le sa o mata ya lidia ko mata le sa te fulu sa wa o te fia mata se o fai un tana na wa ina ia malo a fa la vole la vole pitinho tu sa tato na uma vo ia ele I uma awo yo o te fia o tala o malo fa pe fa fitai o le ala o le sina na le tata no la mtama ia almana ia na o lidia na utum ia to ia lule hall of fame ia o tele na ia fa monanga la ia ala le tai sa o le pe ta lu su fitu ia pe lu su lu va tsa ia ai o te lo le se tanga tama o la tanga o la na fia ia I ta longa ne o olimpeka po a foi talonga sa pitu silo na fia mata wale foi na sauli li poti tele o tangata sa mata New Zealand sa mata I talonga le olimpeka tonu na ngalo ai fai ina le olpeleki ia pe wahalu uma le mafofo tangata I talonga le olimpeka ma le foi o auta alo New Zealand ole tele o tangata foi e so soani o la toa well-being po le la toa so I fuanga fo le I me fa pe te fia fa fia oe mai e doni me fa ita sesi no te lona tangata e fasina vai e ita I me fa pe tama fo fa ta usanga le koleni le tangata le na ole I to inga la sanga ia ai fili mai fia pidiono tangata la langi e na ilo le se me fa ngofi o le mela te fa to ia ta longa la ia sa mata o simia ta sfulse kone uma o fa pe la ia le tele fa ta usanga le kolinga le mone ai vo le va via na ai ta nu lunga va se fulse kone ma o fa ai mo le pine o ele o foi se fulse kone Ole mau o la to inga ta longa va pe e fa ta usanga kolingi te mitine fa ngone mea ai uma e mol pine ulu fa ai fuala ya lidia ko tolu o fa so ta va ye ta ta su ngola no pine ulu le ia nai tu nga va ia ole o marafoni ta mo foi marafoni ma sa ole le o va pe e ta ona fa va nga e se ia cold vai ngai pupu vai o nga tonu sa olele no fo le tupe mo wai o le over to athletics ia mana ia tele le world athletics o le tino le fa tonga le vai ia tangata ta mo e ma ta longa fo ia foi lungo le malai field ia le wa ave la tota limas fulu afe tala america ile tangata molpin o so stangata la langi
ai so tangata la lang ai fa pete ma lo tu nga te moe po la po se la mita lo se la mita po le marathon vo ele ve o to e ma la vanga le tontongi me mau ti a me va pena e mo ai la ve va ala va ya tuna i pe le ve na tu nga va ala nga le o le fio ele ta o le ocean mena ia ma mana e do pe lo fi que tau ila wa tu sa tau na foi le me ia langa ese ale le fo le world athletics ese foi la to bowling ala le fai ese le rowing ese au telo la muli ne mo si wa pe la le fio le wo la vanga le foi ale no fo la to ina ese i manui ai awai ana fa pe o tele lo pe anga va ai o telo ai le anga va ai steno Olisa Carrington ia nena tolu pine ia tolu ta lima sfulu afi oko ia ai tachi ave tato malo se tu pena tangata nei na toi titi fo ia la manu ia isi te inele na ile tongi ole pulu mamafa pulu mafa pole ia le nale sitene a fa peta itaia le ole sa mo fo ilona lesiona pizzo medicine mushi ia io ma ne foi ta tele iloa e ne ia nga foi miti tele fa peti a wo ta fia fale ali dia fua i sinalo sam toi titi ole tongi muli ale tene se amani lena toi ma a o ia la wa ele pine a ro a le anga tele na tongi se o me si au le sila me e tanga to Sky TV e na la tu interview e lo tu mo tu e mo le fu o samo na pe o te ia o fore fa ia fa lo malanta le fa mala to lo ta ma o handling o lo to anata yes tu sa le fo la o tau tu e de na o New Zealand le alu e fa masui ai so ye to masa mole a pe e de tu o ale tu se ale lo to no no te lo nisi e mane a to no e te lo le la so ya o fo le sai mo Dame Valerie ne sa tele fo ia pine o lo nai malu solo o pe o tene le o medicine sa malu ta to o sia ni e po Commonwealth ya le wola tu to titi ya le mol pine si livo to Olympic lo no winga e fa ia sina ti lo pe o ti Elisi Olympic Los Angeles leva pe fa Elisi fa ta usa yo pe o tu na usa mo le na mane o le ta longa la le pe mo ia wa tele tala i Olimpika. Ai pe o le talonga le break dance ia tu sol tau wanga siva ale o fa outfit tono te le pola mo fa outfit tono Olimpika. O le uma ale sawa talo le talonga na ono stene Australia o ile le sa tau vai. Pe le o tele fa tionga pe fa fena fa outfit tono na le tama ita. Ia alba to ese fo ia na ia to inga tanga na fai na mele ni tanga o break dance. ayo rule dance o el ka lu ese dar tu fo se na atono ese vai tanga ese folo na yama fo faule ile me fai wo te ma to interview ma ni te pa ikale so lu ne pulino polo ai te o fa mai lo si le Olympic mai e ma nei after the fi le si val te ne Australia au te yang te la ya wo te ne le to tano ne tayo ai sa ese a me tau e lo al tangata ia o le mo le Olympic o le to tano ni singa te mo pina o ale tana no te ne malan si mala ale mo sana pine le ai foi se ai o mena tsa le ai ma se ai e tasi na tu i si te nei lana taimina faatino lana si vale ele tau vanga le tsa no winga ese lava ia me sa tau ona fai e ana ngai winga me fa pena ese me lana la tu e fai e lo me lo fie mari ma lo mo le me ia ai mata dia o me le la langi ato e tau na tu me lo fai me le ina ia mo se pina o lo to nu ia le sa wele ai ma se maka le la o itu lo fa masino e ia na tangata ia na filfilia pena fa fe na piki tangata le ale le ma se tongi sitasia ia to no e te le ale maka le o lo o to te le o tangata la o mai mo ia so te ala o e to la o talo sanga mai si te ne fa mole wala vala o tinga ina te le ia mana ia na lo na ina mana i tangata ona o itala tangata le fa ia
pa wale me ana o lato tapela to Facebook ma la auto a fetaria ia tangata pisa te awa na wa ngase ia le to fa ia lola ia o ia la wala wilo ai foi o TikTok wa fai TikTok a tangata wo ia va o ai me ola se tu lo wa fa ile le tava le vale ale pol tai fa le tava le vale lungol mutia ia wa pe wa fai fa tai pe fa sino ia on tangata ole e fa ia ongal to mai ta ile investe ia ele se ta mai tangata vo ile fa pe ai ia ta mai ia e o mani no fo tusi sana tusi e pe a wala me fa ina e mo mo ia nganga tangata e no vo le fa tau a ti le mo Alue fai se tu ai ngā me vo lele ese mai la me masani hitangata. Ia na te ia le we tu tau foi mai mo so na fai oi. Te lo e le ngata i alue fo ia o tal no ai stine le ma ona na siva al mele ele o toi fai el ta longa le si olimpeka le lumana. La breaker ta mai te le i ta longa na le toi ai to lo olimpeka. O tai mo le fai el tai muli foi. Ia, sang se I fai sina malolonga pupu ia na toi fa wa lel, tal noanga fa tai. Ia, vaenga lua le nei o pukalame o tala la walunga al vaiaso mo le nei foi asfaraile. E le tusile af masanga tono e anga foi fai sau no anga wai pio. Tasi foi ia mea le safa sau nungol tala fofo le teo New Zealand. A tono e telea o pukalame fa pene e le promoting ai se alalana o il matala i le vaenga lea. E le tusi leo mana tusi e stangata e whaifola na ia media Australia ngo ia Erica Pichia. O le whaingo the man who killed the news. O le tele o tausanga le tato pukalame ne tala noa tu e me tu tupu I malo ese I tala o whainga malo me whapena. Ia ma le pao o tangata ia wa ia le ia news. A tato wa ai fo I me tu tupu I nuu I whafo. I pa wa ai I Amerika. Ia e whaiwhai ai tele ana mimilo ai se TV e whamno whamatalana. Ia mai ua na tōsina ma whau tangata tau whaasese. O le social media le te mine tele I o tala avesese le iai. Ia isi taimi sa oi whaasala launga. Whaape le promotes tangata I longa ni New Zealand. Taipe o le au whaasala lau TV New Zealand po o le tio New Zealand. Ia se afo se toa ngā fasala launga e mawini tupi. Ia o le au whatau whaasese umbana na e whaia ia mena
ia ma se tia mana istangata ole me vai ole tusila lea ina mana i fol vai atu wai pe tau muli e mal tato ngan wengan mele futupu nei tu se le ufa matala tangata le mo me ole suinga tangata fai e amisia ila to ele pao e fainga mene o media mana tua e sui le fainga malo mo fai one to e fai le tala le mele ai mo moli fe au le vainga le e ona se tia to ale mal to tili ole la utau pe utau le tele le pao la vanga pa le bo to fu ani tangata tai to tasi ma le pao mfana fai la o Facebook ia ma ia o la ngona a muli ala le pe to fia fe ya o ia ona muli fo le ya o ale pe o le mele nei momo a pauale ana New Zealand fo ina tasi al TV channel momo pa po to mo le lua mo le tolu ia vanga ia o le la ia le vanga ma nei fo tano se fai tau ale fa tau ana ma nei fai tau mala mai fo ia wale na ia fam talanga ia Rupert Murdoch ia matali Rupert Murdoch ke ona le Fox News le Amerika le fo ia Australia le ho tele mai moenis ia pe o le sit pawa na te le ale ia nei le laulangi ia le ve fo impeltani ia ni so taimi ai pe o mane wai e va ai tato me tu onda titilo le tato le i tato fam talanga tato telefon mo mena ia matato va ai le siaki le sao male le ona avatu ina ia paleni awai pe ona avatu tato fa sala longa o le tato le tio o lo i lalo o le pule anga i fo i te inga ale Broadcasting Standards Authority po le vaenga le New Zealand o mana whiwhiri malo o tau e matai tu wina e fa sala longa nei New Zealand ina ia sao moni ma fa maoni ia pela o tai ala na tatou mania la va e tuna tu so le o mai e le tangata le tusi le inisio vaenga ia tele na fi ai ma le pale ni le fainga tala i lungo mene o amisa fainga malo malo ia ata ele tusi mane tele le va so nei atu no vo ia ngale tata no tu vanga le ole e ngadu lu ya tato official tau fa le ia tele o tato ngan sa mo app wo umana batule first edition ia po le vanga mo ale o mato va ai to e fa sa ona imela ia i fa le ia tili ai al mela le o vai ne o mana matala no tu matotala no tu tusi e va vai tato e ia tusi vole grandma o le tusi fa ni diungo tato ngana mai sai mo mua e o i vai ngo tu spa ia ma le fo le de mai le ama sai le amatanga le upu tusi na le sa te vo i tata no tu ai ia ma le fasino upu o ngana Samoa le na puta a mai fo i saufafu ai o le vai so nei na whainga luenga le mato ngainga ne wai ai te o tau wa le ale le tuspa ia katoliko o vai le mana i o le te lo isi matai tusi nei te tonu nei te sa o le ia spelanga upu te pe ia o le vainga le mulmule tatu ia a pe mana ia a tonu a fa pe o ese kopio tusi le auto o le katoliko lungo le ai e longa ele te mi te vai tu ai fa ko siaki mai spelanga upu ala o mana mai e tonu pe o le vaenga na fa la ve o istus pa ia te protus pa ia le fa ma full taste e o tele i lo minga o fai o sui mai me sa ia mo ai ni so lo minga ai a tono vaenga na mani pe ese spell checker ia na vai lo ia tato tasi spelanga upu ese uma ia no fa ingo fie lo la ia na a tale ai fa sa mai o e leina e ia fa sa mai ai o te pe termine e ava ngo poka la no le word e ta ala self correct e tu sia te mai nei se pa spela ngolo e na mai lo fa sa o mai e fa ingo fie uma u sa le le e mai sei telefoni fo ia wa na tonua o telefoni le sa nei fa fo le o e mai ai o le iPhone telefoni o le Apple e ona o mana fa sa lo te mine o le si fo le fainga le fa usanga le sa nei fa e mal artificial intelligence so so ni awe
Ia longo vinga te ia wa muli fa nga mo lo leo na fa to ta to se fa o le mele. Fa no ku pe o leo ele alu o Ia le sao na te kono lo si wen nei vai tau. E le fa ma ele wa fa la lo mai ele fa la tongo se fo malo lo ina la langi. Ia e te tau e fo na mata i tu ina tu no ma le vai ngai mo yo. O le aso sfulu lima o nafi tala tua nafi le na amaten fa sala lau mai. E atonu e whanongo tō o le Mpox. Mpox, ia au le monkeypox le whaominga. Ia te le ana vea i luu i o Kongo a. O pe so walo e siaki po filme e tu o Kongo i Afrika. E tu lo ngā te tonu Afrika le continent Afrika. Ia ai lua i o Kongo. E le Kongo Kinshasa. A ele si Kongo somethingville ele ngoe. E wha mai e lua e la si se a. Ia ai a maula wha mai. E re whai lunga po ele Kongo leke wa i mo uma Kongo i. Ai la vei fwoi maka nata mai si nu ule wa amata na solo i ele wha mai lea. Ia taru si e nofo i na e one i saula lo tato whai tūlanga. Wala vai wha mai a tato. Ai o to sau mai mai manki. Wha e wha sau lo me wha pia wha sisilanga ne o se fo malolo ina lalangi a. Mata wo ina ma toi ma fo fau COVID-19 iwa. Ina ne i te ua o istulanga pena ia e pe le tutusa male. Oe tata ua le COVID. A tata wa ele suinga le lalolangi le COVID ma le lua sfulu. E o ma le taimi nei. O lo te lea le suinga le iei. E o ane i New Zealand no umalala. O sola, o le pisi o au wala i tae au e a vita maiti a onga ma me whapena. Matanga te whaingano. O le taimi nei. I taimi e le matua i pisi o tolo ta wale. O le to e whapena. O tele ni whaingano e ngā mai si whale. Ia, to e mai lo ma le pule ngā anu. To e whaima a wala lea o avele si tu wala paka imo me o i wha o i wila. Le lolo nei tangata me paka ia mo musulo mai whaingano. Ia o si la un nofo le whale. E whaingano e ngā mai le whale. O le te le na le swinga le we nei tātou i lau wa ai. Ia, o nei whale o loa la li e tai a Misa Wellington e whaimwhate tai. O so la a tātou i ma tātou i tai. E whatawa tātou i a so o mai o lunch ma mena. Tātou mai lo neo le whatau tātou i tai. Al mea lai tupu ni tai. O to tele tangata whainga luenga le malo. I le ngata o le ofso ni ma le malo le vae a. O ni to tele a. Le whaitau e o atua le vae le ono afres fulu afe. Ia. E la le manata ngata i le ngata le toyo tai ia misi matupe sa ma sa ina maua nei tāna whainga ruenga. O le swinga na le e nei. O tau te le alau a matana whainga ruenga mai whale a le tasi e lua so le vai aso. Ia, atonu o le sila o ngā ia la so ni e le alua le le afo le kasa ma le tāwa le siu manga o tātou le tau wha i titia. Ia alfa lave na la te le ala manoa e e wha le tonu e manesi pisinisi. A le maunto pe pisinisi lai tai. O lo i tangata whainga luenga le pisinisi na lona winga. E vaea stasi. Pe to o lua le pisinisi. Wala le le se tupe. Mai sai whale ainga. Ele e taile e misi o te vātu o te puni ane lea whale o wafia tau sanga talona. Mana a mata ia. O te le lola le monkeypox pe e una maua. Se tūlanga whapena ale COVID le na toi amai ane. Te le o suinga la langi le o e talu mai le tamina. Sa o le. Ia le o taha o tue ina i pisinisi ma a o le OCR po o le pasene tulu i o tupele ana. Io, tata nol vai aso le a. Ia, e sa oa, e whai ai una toso mai e ma le Reserve Bank whai le la toto. O le la walu nei vai aso o pe o tau whai tangata le Reserve Bank o whai le U-turn, whai mai o toi sa whai nei tala ia me rete te suia, a le o toi mai koi munmuti. E wa fo isa tata no ga solia ava pe va ku le Reserve Bank o le o te le fa le tupu le o no fa la to fa pala si la lo la to mo kesi lo no winga i wana mulbuli mai le Reserve Bank ya me na le mutu o te ia o mai fai e ma lia la e le o fi le ko va no o fa le tupu le fa le o le New Zealand i to inga le fa mai o fa le U-turn o le Eva mai e se alma fu anga na lai fai o le va vai la to
Awa e si foi to fa o le tamau ai. E le o ilo la to po o sa o le me lo fai tupe. La e la to te tununga. E le o le le ya tili e le o no fo le la vo le tu lang o tamau ai New Zealand. Ya le vo sui te vo to ya lu lunga ma. Ya o le la mo la to ye le o palasi la lo ya pasene tu lo yo no nga tupe. Au nei tangata la ia na whanango i la tō te o ngā tupe mō mai pasen tului. Io le wha la saula. Mofti. E le wha pia la saula. Lo le tō ai le sa. Ia ai tato ono sai, tato ngā lue whatasi. Hei fo lau fiola, hei fo o le fiola fo la tō mai tupe tului. Ia, fia le au whai mo kesi la ua tau mausina ma nawa le nei tei. Na, ana wa lima te si male lua lima e pasene le wa iai a. Lima te si male. Lima tau lia teimi o COVID sa tato i lalo le lua pasene. Si ia. O tupe na mo i te unga tupe teimi na e laki pe a mo lau pasene. Ia le teimi ne, ia le na sau wo ulunga le uno pasene ia. Ia i te unga tupe ia le vola toa amatana lu i lalo. Sa ole. Ia, o wa aia tu i si whalemai lea i whea i Bay of Islands. Pe o le naiwa a tue le tue talia i nani tangata ngā se o atu wha ingol vai aso. O le lola pe whawhia ni tangata. O le whalemai a la tau le Bay of Islands i kawa. O le o whaalia la tau le tue talia ni mai o le deini se wa ia ma o whamai o matua i tinga ina fo mai o le isi taimi o la tau toi fia ngā lurua i nisi o. Mene o overtime ona i fo mai a va pe o la tenga lue o ele fa lango ele fa le mai le va inga uma mai fo le se me tu ia alwa to la tiu to mo le valu tu la alu iva se folu suta su lo tu la o ia yo tu la ngana ye a va pe la fa so e fa po ele la va e o na e musu a pele ta o te malo luna me mai el me tu o le whale vela al mele tupu nei na ai lea na o lo tupu fo nei i vaenga se o New Zealand o e ma tol mele te ye ni ai video te foi so pun o so la te video me o fela te fisa oi e vana molo ai le aso na polisia au nei la e tasi lo vai aso te fatali ta mo se amano ona o le lava fo mai o le lava o isi la o fainga rengo i fafo o le tono le o tato public po le mo fal mai ale tata la utile yo le utile no si fa nga renga i private fal mai private me vo ye mo i pla to wa business au ti ai tato wa ti ngai nai to le titi le tong yo to langa na ye ya fa pe ni si fa no ngo mai lunga ya na le lo fa tu le lo po le tu langa la yo to e wona fa nga ye Shane Ritchie le million tal no fo list time po kalam o fa nga le tele e tala normal machine ho le ale to tal normal sanga ta ya we e tal no le AI lo po lo mana e to to o le AI se ki ta to ma e wa mo umana fsin mai a hunga fsin mai wa me mai tinga lu te linga tinga fa pe i fa pe i ya ta o be yo le mele mo ya we power metal se yo ye le AI so po ata to fo sa ye mo ya so lai laula au mai ya lu sui mai sa fo laula au le sa le saka ia laino le vana ai ul tu le ta to le falta le vai wa ul tu ya na tu li ta to va ia au ia on mena no lo mai tanga te pacifica manu umalala sa ia vai no fo ta to o mai lo le au palangia mai ave so el formula ta pian ta no i se poco la meta to so fo maro io lo fai mal fo la au mai fa ta ale to fai mai vai le na mo le laula au pole sa ole na mo le tu peta ngata ia ai ma ti va to mai isi monelele ia olale mele va atu ya kim.com po tau fa malosina ave o po o tanga to le kim.com e le vai ngale sa tam foi ole nga ele tau sanga le sa ofia ini ona mo fo fa sala la mo me o ata ti fanga le copyrighted po mana ye le fo le puipuinga e sane son fa sala lawa ele se fa tanganga pe se pe mi se fa sala lawa ya asa faila na meka
upload nei ngola na company ia na pula le o fa pe te mana e fia va tu o te tu lunga na ia na lo le tu lunga na ia ai mai si mata ia ai tongi tu pe pe o me va pe na la inta fia ia solo la America ai me sera vanga le vai ati fanga ia a mai lo inel fa tal sanga mai ni ape va tu se fa msino ngai America ia ai fa ngai le tu la fono mo no fa ni ole vai a soneila mo sendia nei ele ela foi Paul Goldsmith o ele minstale nga fama mo le vanga le justice ja foi en foi on ave America foi elo na foi no msino ele foi la to e pidi le lile vole vana pili mo le amno fono eu te le loa o le tau foi le tato foi nga pa anga foi le America le okas aton usita no nga pe vai si foi e mo le mele o le tau foi tato foi nga pa anga mai le lina se foi fam si no nga ni ia pe o si mena e nga lue fata si ele nga le to nga lue fata si ai si me e le foi na ia i fa pe fa ngo fia la le ave le fa te lo le mo te lo le ia ale fa sanga mai ke mo le tam foi isi a pili o le me ia o ne ia ai pe o ia mani si o la to o va nga le fa pe ia ave fa sinonga ia fa sala tal fe ngai ia na usain il minsta no ingala ave ia le no pe ai o la profesi si tanga te alu su fa ia i pe ia lo fam sino sili a pili ai ma ia o to tele tangata nei wa na to foina le lo le fo ile pole fala fa sai pon me pole ona I fa na o iti ia o ma ne pa fa pe na mai mo foto tele o tato o fa fonga ia te lungo TV le news le pe o le pineapple taste pe o le fala ai vai le atale na mai ia ai lo le taste na po le tofo na ina wa ia tamiti e vai to e sale o no le ia mo ia o le fala au fa sai na le le ta o le myth ia atonu e matai tu ana ia no fa na o amisia ia ainga e le lo le o atu ia o le o vainga ia o fala tonga fo le mo le so swani tamafa le charitable organization le lana ave ai pe o se e se ale me na ave ia to inga o te lo le si awala le o le vana sao mai le me fine I New Zealand ale to a mo ina o se me wa I lo le ia mai tanga lo le o kingi ma mai o to saka to mo mai me e fa ia to vai e fa tinga I tanga te New Zealand talo si ia mo nei tanga ta o la wa ai te pe o tato ni New Zealand o Samoa Tonga no uma e te tauna au whaatasi tangata vai tu se ole whai e tangata mene mamani di wani si o tangata o ainga e ne eise au ngā nei mea a le so na mai eisi tangata mwha mawela to tupe e mamai mwhewti eisi e tauna tu whaatasi uma tangata e vai po le ale mele pe whawhena sao mai mele ai whai eisi tu la fon ia wa ngana se o lole ni le la o mawa ne o le si me to tia le na fai tangata ne mai ia analisi se ia o lai wa e to ale custom e te o le mo me container na lole ia ni lo se to nga lole ia ma sa o le ia ai no no winga o le wa to ia si company le fa o nga le la to ngo if e a fo ia ngausi mai ia au te fa o te leo le kalama o le me o le methylated stone o le whala a pole lo le tasi le e whai nei soi fuape mali wa ya tangata o tau nuto e whai mai e a fo e leo le company fo I matangata la ngā lua tono o company ma so e pe o le ale ume o sao mai tu ngā lua le lo inga a wha pe o le na ma fo le te lo tu pe la tau le mo e mana I tangata New Zealand ia a fia ia pe fia se tu pe o le mawala vaenga ie fai sol to la fono ia le ona ole o se le me ia fala tonua ia e le vaenga le fo o swinga le o nanga le disability services po la to ia mana on fa to le fa longa to ani tai o le lava e fai tio ina mai ia ma o fa le fo I fina ngalo le fifi o istanga tai tono a me se nei tanga tai mana on fa to
o le na amatan tau whaatūlanga mai le ofisa le lua whelua sifutu. O le tausanga le na tea le lua whelua sifutu. Sa matal tanoa toi matofa so fole kosi. E mastasi o nana tau le ngosi a foma inana mai whaatasi. E tala noa tu le tau whaatūlanga o le ofisa le e imo me o fono mal community le no tala noa. Ia male whanau nau ngai o mai tausanga le iwa amata wa le na whamatu e malato paketi tausanga le mutea. E lua biliona le na awe e pe i lua biliona. A le wa mai nene malo le mai sui a to ale meo to e vatu le mo le van tau whatu la nganga mai le tuto tasi o le whalaputonga le ina ia wa ia nei tangata ima ngasi whapitoa. A le ufai nene whai unga le malo le nei. So e ave tonu i anga lua i lalo o le MST. O le tanga luenga ngan malo. Ia e mai la tō maufa mai e le lava le whaatulanganga o le ofisare e nei e wa i e se tupiti le wa pe a. Pela le mau se polone langa mai. La me le o e lango ina ia lava le whaating. Ina ia la tō wa ia le leia tangata wha pe a. O le mai lalo i e se anamata wha yo ia. A le la mai tu o lalo i o le MST. Ia, te le lo se ese temi to e fisilia tofa pe ava no sa fo se tala po fio i. Te tono le matua i le fio to te lam tanga luenga. Tu sa lewa na mai faito mtanga luenga le la to e se to la lo se si fo i office ala fo i va e mal to te lo tanga te na. Ia, ana tanga ta fo ila ia le patino tono ele me. Ele ia ma so tano. Ana na fa vai le office le. O fautuanga na mai sa i linga ma so ta inga matangata nei taimina fai consultation. Ia le pe se i o sa ule mataulia o mana fa te ale si mista al malole na ye. Le fi la to le fangola na ngalbe. Ia le la sa le si mista le va vai a mai lo malili poti le na fai ta o mai o le o vai ngo tupe o le amale. Ia le to fa le officer. Ele se me fai lo a to lo se lo posi. E tauna vai ma fai tūlanga le dei. Sa tauna fai ma die ma. Ia la fai no le fo ila o to ide fia le. Morning lei, ia. E o vai to tas decimal tas biliona ta la le to pele na ve fa popo fa ngai mulato. Na, e tele ai simta upo i pe fo upo. Porque ki ma upo fai al malo sai el nei fo i vai aso. Ia ai onol taimi o le fo o mai al taimi ta po kalame nei tai au msanga ia whaftai tele lava mole. Po kalame ai mole au whafonga ia toi mo vulu whaponga o tala la walunga. So whareile ia ai whasoifua ia mo nei tai. Tala whalava le whapopongo tala fōu mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o lau auli. Ua whaatuina e Ukraine sa lato ofiso le pūlinga wha militeli i to tono Lucia a o whaawa wai peo so whainga whaafua sei e tu sai mali poti ale le tio New Zealand whaalia le General Saruski o le ofisa o le atau si ai tu la fono ma whaafetawi mana o ngā vave o a lato au tau e tu sa male toru 5 kilomita i to tonu o le a aio Kursk i Lucia o lo iai fita Ukraine le ai lato te puleina le a fese lauli ma se fulu si kuea mita o le territory e au fia ino foanga e valu se fulu lua. Ua whaitio ina le ministawa o ngā lana matanga luenga i tūlanga le saunga le muolo o iai nei se poloka whalea onga i le kolisia teine i Wellington le Wellington's Girls College. O le aso luluna whaonga ai e tamaitai o le kolisia teine i Wellington le luma maota o palemene e whaapei o se potua onga e whaatino ai la lato te tee ona o le tapuninga o le a onga moaso e lua talu ai e le au sia ia inga mo le malo losi o fale e whaatatau i mafui e. O le aso ngafuana i loa ai e le to afe tolu se lau o teine a onga e na o le se furu 5% le malo siolo o ausia e le falea onga pito te le Brook Block. Whaelo e Stanford o isi ana matafa i oi lalo o pūlenga fōu o le whaamautino ina le leo le fesota inga i tutono o le matanga luenga. O le aso luas fuluono o le masina nei o le ailoa i isi fuafuanga a le matanga luenga mo le a onga.
Ua wala aulia ele malo tonga leli i fai pisinisi milionea o Elon Musk o le na whaawaina le SpaceX ma le Tesla ina ia awai le fonolo na 5 ata ita ai o atu moto le Pasifika lea e fai ai tonga mai le aso lua se fulu i le tolu se fulu au kuso ina ua mai alingalu lolo i tonga ia Februari le lua fe lua na o atu Musk e fesosoani i le atu nuu mafua ai atu ai laina le initaniti e ala i le SpaceX ma au nanga satelite le Starlink Emergency Satellite Service. O lo ofea ngai le malo o tonga ma whaafitau li tau i le initaniti ina ua whaalenga ina se tasio waia i le mawaya i o se mafui i le aso luas furuivo Iuni o motula i ti AI haapai ma vavau e le ola le initaniti i le taimi nei. O le a mataona tutongi e turisi a siasi mai fafo, le tolu 5 tala e ulu fale ai i le fale mataanga whaavao maaloa New Zealand, le te papa i Wellingtone. O le atu maupea le ulu fale fua e le aise tutongi mo tangata e au mau i New Zealand. Whaalia le pule sile o le te papa Courtney Johnston. O le tutongi ina o le tau e ulu fale ai i le fale mataanga, e fesoso ni ai awale faale lea ma le faamalosia o le fale mataanga. E na o se vaenga o lo faatupe le malo, mai mana o miona maua se tolu se 10 miliona tala au popo i le tausanga, pei ona whaalie Johnston. O le aso se furufitua se tema o le mata whaamamaluina ia tau e tutongi e tangata siasi mai fafo, mo i la tau e tai se 10 tausanga le matutua malunga atu. Mai le lata i le ono se lau afe o tangata siasi whaavao malo i le tausanga whaale tupe o le luafe lua tonu luafe lua wha. Ua wha moe o le asi itiana tupe maua i le lua se 10 miliona tala whau popo i le tausanga. O le isi se 10 miliona tala o mo o mia o le maua mailia i pisinisi mawhale ainga o lo i tutonu o le te papa. Na wha manino e Johnston o le ai le au whaingaluenga i le whaituto ai le oina ma whesilingia tangata nuu o i lato e asiasi atu i le te papa a whai o tangata mai Farani au se talia po o isi atu nuu i whafuato New Zealand o le awha asino e anga ai le kesi e whaatawina i pe paulu fale po le ticket se iwanga na o se tangata e nofo mau i totono New Zealand. Ua whaonga ele palemia Christopher Luxon, lana ulua i saunoa ngā loa ia i whawhato New Zealand, e lapata ia i tangata New Zealand ina ia tau mawhai atili, e te te atu i whaingatā le lalolangi wa tato iai nei, ai mai se i le whinaunga o mata upu tau le tamau a inga. Sai ai Luxon i sini, moni whanotanga e whaatatau i ngā luenga te tele, a ole i whaia sana saunoa ngai polisi mo le vai fafo i le Lowy Institute, i sini i le po ana po, na ia saunoa ai e winga i tangata New Zealand, e tatau o nā alu i luma le tau mawhai. O le lalolangi ua atili whaingatā masili atu o na lave, ai mai se lava mo atu nuu ma se tete la iti o whea ngai ma whaafita au li te tele. E tatau ona avea New Zealand ma se whaamama avenga e fesosoani, ai le ole le ai o sana ngaluenga e whaia pe o na saunoa Luxon. O le ulua i saunoa ngā loa ia lea re palemia e winga i polisi mo le vai fafo. Masa ia whaonga aina e whaailoa ai se suinga o tupe whaalua New Zealand mo le puipuinga ma le saunga le mu. Na saunoa Luxon e winga i le whaatupu teleina o lo i tau whaavao malo. Sa ia whaailoa foinga luenga o lo ngā lulu e so tau awai New Zealand, Ausitalia, Britania ma Amerika. O saina o lo avea pia mapa anga pito i te le mo fe whaatawa inga New Zealand. Na whaailoa whaanaunanga o Luxon i vaenga e whaamalosia atiri ai le whainga pa anga i le vao New Zealand ma Ausitalia. E ia le whaamalosia o le puipuinga, ave le whaamoa e langolango ai atu nuu o le Pasifika o lo o whaipa anga iai, ma ia mautinoa o lo o manuia tamau ainga o atu nuu e lua. Mai le tele o awanoa whaingaluenga ua ave esea mai le tele o matangaluenga le malo ua toi whaupopo le isi numera o awanoa whaingaluenga o le awha amuta i le matangaluenga o le soifua malolo ina. Na whailo ane i le au whaingaluenga i le aso tofi, e se laulua o no mata whaioi o le a ave ese, ma le isi se lau wha se fululua o awanoa o lo o awanoa o le a le whaatumuina, lua se lau ono walu lona whaitau au whai. Na tā ua ele taitai o le vaenga o le soifua maloloina a le pisa a Ashok Shankar. O nisi o matawhaioi o le awha amuta e iai le vaenga e mataituina ma whaatonuina au nanga whaavai a le soifua maloloina e au fia i le puleaina o le whaitau wafe o kone karate i tonu o le matangaluenga. Na whate ia se tangata na whaingaluenga mua mua i le McDonald's ina ua ia ilua
na o wale tutongi na atua so malolo ele kamupani silia ma le se fulu walu afe. O lo tutongi na atua ele kamupani a so malolo i le fies fulu afe o le aufengaluenga na se le fuafua ina o lato tutongi. Ia Novema le lua afe sifulu iwa na fasilasilai ele uni o le United Union ua whaia se malilienga ma le McDonald's e toe fo'i tua i le se fulu tausanga e toe tutongi tangata whaingaluenga ona o le whaale tonu o le whainga o tutongi. Na mawai se tasi o le whaingaluenga ni whaamatalanga e whaapea e tolu afe ono sa lauta alana whaititi ailo na tutongi ma isi whaamatalanga e whaapea e ova ato ma le se fulu walu afe ta lale tupe na tutongi ina o na so malolo. Na ia whaalia o whaamatalanga inunga le upenga ta whailangi e le whetawi ma whaamatalanga na ia mawaina ma ele i tutusa fo'i ma whaamatalanga na taawatu e ana ua whaingaluenga i se e-maili. E le toi mo o mia le tutongi na ato tupepe a whaina ova le tutongi na o aso malolo pei ona whailoa ele so upo le McDonald's i lungo le leitio New Zealand. O le aso lua fito se tema ua fuafua le pulenga anu ua Wellingtone e tapuni ai le faletusi le tu mau i Arapaki i Wellingtone ma le nofuanga autu mo au nanga lautele i Manners Street. O le whai unga na whaia i atau whaititi ai le tau e whaatupe ai ngaluenga i se fuafuanga alu alu mamao mo le lua afe lua wha i le lua afe tolu wha. O le awha au pea au nanga a le faletusi i le nofuanga i te awe i Brandon Street. Ai o ngā luenga e pei o le tutongi no Sala o Paka, ma le resitala ino ta i whau e te taona whaia i lunga o le initaneti. O le tutongi ino tau o le suawai i tino i tupe, pepa o ai tā lafu mo le soifua malolo i na lautele, whaapea ma Sala o Paka ngā taawale e mawhai o na whaia i isi whale meli. E o mai le po ana po ua sili atu ma le lua se fuluiva lole po oni poloka o pautau fuala au whaasaina o le methamphetamine ua maua ele Auckland City Mission e tusa ai ma li poti. O poloka o pauta po fuala au whaasaina o le methamphetamine na awhiwhi matusi ai e whaapea o ni lole e ngaosi mai whala pei ona whala wa i tele i talafou o le vai aso nei. E to atolu tangata o loo e whale mai talo na tau mawhaina ia lole. Ma le tamaititi e to atasi o loo whaia siaki talo na mai au na ia tofoina ia lole. Na awhiwhia fuala au whaasaina e whaafolinga i o loa o tau mawha a le kamupani Malaysia o le Renda Food Industries. I se pepa whaamatalanga na tau ai e le pulesili o lea kamupani ua o lātou longotala i lea mata upu e ala i li poti matalafou i New Zealand. Ma sa whaamanino ai e lea li pule Stephen Thee e le whaongaina le Renda Food ni fuala au whaasaina i a lātou o loa. Ma ole ao lātou ngalulue ma leo leo a New Zealand e sa ili le whaapongai o le whaafitauli ma pui pui i le ingoa o la lātou pisinisi. Na ta uai leo leo o fuala au whaasaina nei na tufatufaina e te le lava le tūlanga la matia o le atu nu ue mawai ma ele o tu umamaina e la lātou matanga luenga le nei mata upu. O lo o whaau awana lātou au ina umalole po o fuala au whaasaina nei sa mawai a tingi pusa o tau mawha. O le a le mawhaia le whale mai Bay of Islands o na talia ina ni ngase fou e wha o atu se i au lia le asonga fua o le vai aso fou o na ole le lava o le au whainga luenga e tu sai mawha matalanga le whale mai. O tangata ngase fou e atu o le awhautua ina e ave i isi whale mai na whaalia le fia o fo mai lunga le leiti o New Zealand e whaapea e le o whaate ia i lātou i le atu langa. O na sa lapata ia i lātou e le Health New Zealand i le lua masina taluai e ono tupu le whaafita auli talua na whaititia paketi a le matanga luenga. E o mai le aso lulu e na o le lua lava sifia fo mai le aso wharaile ma le aso sa i le whale mai i kawa mai na o le to atasi fo i mai le to awha sa mo o mia i le aso to anai. O lo au na ia e leo tangata ina ia mata ala pea i whainga tau whaasese, talo na mawani li poti e whaatatau i se tangata o lo o pepelo o ia o se leo, ma tau whaasese tangata e mātau mai ai tupe. I se whaamatalanga mai le matanga luenga o leo, e whaapea o lo o whaonga ina e ia tangata le ingo o le matanga luenga, e sa ili ai whaamatalanga patino ma whaamaumaunga o te ngā tupe, mai i tangata lau tele. E tele mata upu whaapea na alia ai mai le amatanga o au kuso, ma e ai nisi ua loka ina ai i au kilani ma Wellingtone. E to atolu tangata o lo tula i lumo le whaamasinonga i le taimi nei, e whaatatau i le tau whaavalea i tangata lima vai i a ai o au kilani ma Wellingtone. E lua ono tau sanga le matua o se tau le alea mai Peritania ua maua leo, mai silia ma le tolu se lau tolu se fulu afe tā la, na ia maua mai i whainga tau whaasese. O tangata mātutua lava e tuli i la tau nei, e tu sai mali potia leo.
tala fōia mai le sifofonga le lau mua mo le ni vaenga o le awa uli. Tala fatu le tātua tunu ui le whaai ungo le neiva yaso, alu mai o tala fau mai Samoa. E le sau ninga o le te tala loa i nai o masini wha ata e whaid ma lewa lele wha avau ma loi whaleolo, na toi mamori e le anganga wha aftai wha awau le whiunga le tamai tai pāmia, le whiunga fia me Dr. Naomi Mata Afa, e le loto of so swani whai pēr maloni usila mo Samoa, le foi wei e tau a au i nai le nei mea alofa tā ua, e tusaluna tau ma le 2 miliona tā la tupe ni usila. Sau no le whiunga fia me, e le tūlanga tā ua ma le taunga tā o nei foai, e te tau wai leo whainga luenga no la tu tau sie le tūlanga wha pele, ma ia umini tau sanga e au ngā ai mono tātua tunu, e me se lava le tūlanga le pui ngā le saunga le mui vāo toa oi wha le atunu, e ala e whai ngā malanga e uru whale mai i Samoa. Ua whamanino e leo Officer Silion tanga luenga wā o ngā maanga nuu, le whiunga e au Chris Hazelman, le teleo nisio whaamtalanga o whea awea ai me se lava nisio a o ngā mawhaia o ngai leo mālamalama i le mafuanga o le ale whai e se su e ngā siampini o ta alonga a wheletia kolisi maululunga le atunu ule nei tau sanga. O le vai aso nei, o lo whaanga solo el ta amil sanga o soni taitasi, ma le mauti noa, e le heise su e ngā siampini e whai uiei pei o le telu tau sanga o mawhae. Sau noa e au, wa manino whai a o ngā mpule a o ngai whontanga sau suia ma le tau sanga o tea, wha asolo mai le amtanga o nei tau sanga, e le tutusat ka lena wha le a o ngā le tau sanga nei, pe a fuatu i tau sanga uma, ono le a o omi whaatasi te tonu i se teimi pōpōo, si le pasi o ai e sa whanau, o whai ungo suenga, ma le taamilisanga le awa siasi whai a onga, e te tau ono o atu le aso tolu se furo se tema, wa wha umaina vaenga ia, ma le lua vai aso mua o ke topa, tu ua whanau a onga le atunu, ai tā pena sa mola na taringa malo te itai o malo tau pulenga, le usuia mai i Samoa. O le isi mafua anga wale o aise su ngā siampini o taamilisanga a wheleti a onga, o na whai loa e au, na tuai o na tu inatu le tusi mai komite o pule a onga e whaatau teia ta alonga nei, i le pulenga o malae ma whale ta alo le malo, e tau fie le aso e whaatino ele su ngā siampini, mai tu inatu muli le tau sanga, wa uma o na tau fia e li unila kapi. E le italia ina fo e ai au le tu alalo nisi o pule a onga, e tu mai ilu mai le masino iu lail ta amilisanga o a fileti, o na wa uma o na whaata atia o le masina lea, e te tau o na ato o ma mai eisi le pasi a onga te itasi te tondo le tanga luenga, ma e le to e manatu o ia, e to e sui le porkalame o lewa na whaata atia mai, moa o onga o le neitau sanga ina ia ato toa, ma whaata o nui na manmanuia, a o le ius wi al fon tang tele e tari malo ai lo tato o tano. O lo sa ili se hawa noa le soifua malo lo ine ave wha anati e fafo se tamai titi e tolu tau sangal matua le soifua monitong fitinga e whaasau ina ai leola. O le tamai titi le nei na la vea e se fese e se a inga o na matua na tula i mai le a fio ango salamumu le vai aso nei. Ina ua tongi e le tamaa i alona to lua e se u a mea se i tunou. Na misi, ai la vea ailo la alo tolu tau sanga le matua. Wha mauni mai a wapa aulongo i tino Filipo kom sino mtanga wenga o leo. E leise tasi wa mōlia le teimile nei. Ona olo o wha mao popo ma wha atoa su e su engal mtanga wenga o leo i le mata upo. O le atoanga o le luas fumalima tau sanga o le tau pou manaia. O le ato e te talailu na la ia pia, le na udwai a mata le lua afe se fulma le lua, au Amerika Samoa na a mata whaavei na le afe se la wiva se fulma le iwa. Sau notu i whaasisina Corina Seiuli Li, o le pule leo le whaalapo tonga le tau pou manaia,
O le toe te tala i o le la lai pia, o na watoa tele mātua i Samoa nei wa tātasanga i toe a mata le whaala puputonga i nei Samoa. O na ua lātou mon mauina e le nā o le siva o lo o awa o ina tui whaase sina. O lo o awa o ina i fwoi maisi anga tau sili tau pou Samoa, e pūlea le le iai le o lango le tamaita i Samoa moni. O lo iai si la lau tau pou mānaia i New Zealand ma California, o lo whātou te e nisi o alo tamaita i sa o ina i mua mua le whaala puputonga. Na o lātou wala au lia le tamaita i tau salo le atu no mal Pasifika, le tamaita i a moe moana Swanky, i lo lātou wha moe moe sa whātou te i Amerika sa mua le vea nei, e a vea mā lātou mā lo wha alo longia, e le ato angolo lātou luas fulima tau sanga, talu ona wha avai mai le tau pō mā naia. Wa te tala le awa noa more stala mo alo tamaita i uma, e fia au wai i le whaala putonga. O tala fōwia mo le wha ai ungo neiva yaso, manuia tele si o tātua tino o whaasoi fōia. Every day you can hear her shout, coconut the woman is calling out. Every day you can hear her shout. Drink the coconut water, it is good for your daughter. Coconut like an iron, make you strong like a lion. Yo! My lady told me the other day, no one can take this sweet man away. I asked her what was the mystery. She said coconut water with that raspberry. You can cook it in a pot now, you can serve it very hot now. Coconut like an iron, make you stronger like a lion. Yo! My lady always tries to be sweet. Coconut makes her very nice as can be. Drink it down with a little rum. Coconut water make it a little strong down. Make you feel very tipsy. Make you feel like a gypsy. Coconut like an iron. Make you stronger like a lion. Yo! She's so pretty I can be. When my baby was born, I went to see. The eyes were blue, but they were not by me. Samson was the strongest man long ago. He went to this beauty as we all know. He took a Delilah on the top of his head, promised the things from the palm of his hand. Not me, but the people they say that the man is making the woman a stray. But I say that the women of today smarter than the man in every way. The woman is smarter. The woman is smarter. The woman is smarter. Yeah, right. I love a little girl called Emily. She's so pretty I can be. When my baby was born, I went to see. The eyes were blue, but they were not by me. Samson was the strongest man long ago. He went to this beauty as we all know. He took a Delilah on the top of his head, promised the things from the palm of his hand. Not me, but the people they say that the man is making the woman a stray. But I say that the women of today smarter than the man in every way. And that's right, the woman is smarter. The woman is smarter. The woman is smarter. Yeah, right. Ow! Yeah, 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 yeah. Drink that coconut water. It is good for your daughter. Coconut like an iron, make you stronger like a lion.
feel very tipsy, make you feel like a gypsy. Coconut like an iron, make you stronger like a lion. Coconut. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ia le nau whaafonga me le tātou tunu le nei vaenga o le au mahuli le tautau naunanga le tātou wala leo nisi o tātou tala fau ia e pei ona tu ina tu i se taimi wa whano ia mo le tu le nganga le whaafatai tele lava ia i la tau sa ngafa fo i ma tātou tala fau le nei aso wale longo puia li i peo le tātou tunu toi maua sisi wha opoponga o tātou tala fau le tula tolu whalima le fiafia nanei ia le awili linga muli o tātou tala fau ia ang wale whaafonga mai o le tātou tunu i le nei vaenga o le aso malo le ngana lue malo ono sai malo tau atai malo fo le fa malo lo sil pa i mo lungo le tatu to no e o le tau tola vale nei mana unanga le tatu ana leo le tasi ono tesi le tasi fa mo pe ona yeli nei va ngo le aso malo ma to to fo lo fa talo fa to pa i mo lungo le tatu to no i ona tulanga fa lupe e sunga fa fenga inga to langi mo la to fa le tu e so se fa te fa taulanga fe ala fo le to vini o lo to nga lue ma nga lue ai ia ma to fo lo fa talo fa tu ia te o to le nga ngolo to mo lano fa talo fa tu fo ni tatu te mam tina ma tu lo pe na ma fu to mai le nei va ngo le aso
aso ia fela fo se vaenga lo e whaafonga mai ai tono whale tangata mātua tono lo o maota malawa ngata fo ilea e o tonu o whale mai ia wasi ngā mai o renei aso ia po fela va se vaenga lo e whaafonga mai ai mātou te o whalo whatalo whatu ia te o tau lea nganga le roto maulano māloro sa i fua manuia māloro sa i fua maua māloro le langi mama i le pa ia maulungo re tātu tunu ui le nei vaenga o lea wauri o tau sa mau tau whaingatau la leo sa mātou whaamtalanga nunu o tu ia whaatini o tau sala o tau pa ia mau tau mamanu pa ia lava i o sa mua mai na matanga he o lava le ngā taanga e le aise se mawhai ona ia au talatalaina e o sei ai vivia ia ne ia vea masala o la mātou a porkalame o le nei aso mo le tātou au nanga i ono o tau whaitio ina le o le tātou au nanga le nei aso e nganga maurunga mātou tio whalofan whaatalo whaatua ia te o tau a mailo a au tu antu lo lima tātou o whalofan whaatalo whalpa ia maurunga o le tātou tunu le alofa ma le anga le leo lo tātou tapa au sili le langi ana whaamianga ala ese zo tau so i fua ma so mātou wola whai o na tātou wheroha i le nei tai au fau lo na alofa ma lo na ngalelei whaapopo i so tau so i fua ma so mātou wola toi amataina i ngā ruenga wha ngā solo a le tātou ala leo le Samoa Capital Radio le nei vaenga o le aso le si whafonga le raumua awa i lana tautua mo oelo tātou tunu i le aso ma lo le ngā rurue ma lo le ono sa i a te o tau i le nei vaenga o le au holi ma to tau whalo whan whatalo whatu e te o tau malava i le nei aso ma lo le ngā rurue ma lo le ono sa i o amai o tau le nei aso ma e atu fo inisio tātou por kalame pe on whaatala noa tu e fo inisio tātou por kalame le afionga i le lipule ia tala longo le vai aso ngā ta fo i le o inisio vaenga o tātou talafau fai ona longo po ili e loutou pa ia ma loutou mamanu ia o mai fo i tātou por kalame o la afale tu la suma le lua tātou por kalame mo le mo i lātou o lo whafonga mai ngā ta fo i lea o na ia tātou pa anga fai ngā ruenga ia o lo ngā rurua le nei taimi ia o lo faatino foi ia fainga malolonga o vai aingo leo uli ia o malolonga pe na masan yai na ta foi ia o lesi ia o na ama tana pula ia la ama tana fa pula fa pe la na tamale la tua o na tamale la tino no foi o ngalwen la fa ma ta se fa pe mo mai se ia pe mo se tau maftanga leo uli ale ai sa tau maftanga au te pol na ia na suurta to vai le vai pai pare tali o mai foi la ia la so a tole nei malo ngalo rue malo sai pa ia mo lungo tatu tunu tele so tatu tala tatu to ono le nei Jeremia tap manaia tatu feilo ile nei taimi le nei aso tatu tau to se pa ile tu la lua e tu na tu lo tatu por galame e pe ona ia se pa ia le fia na nei le tu la lima malo ngalo rue malo sai tu na tu nei tatu fa fi fianga nei taimi e matala ma a matatu il tatu por galame e pe ona ia ile nei aso malo sai ia te o to fa talo fa ia te o tau le nei aso ia malor so i fua manuia malor so i fua maua mai ia fale tafaunga ia manai fa fifianga mo oto Sabali
fia fia Bese ma whaapetai I bese ma le loto Ia leo tele ai Olo ta polo ua eno Ole mama alue ua ato ato Ole faalo alo ole tulena Ua lawi loa Ole a o pese ilo tapo Ia mali e ailo fina ngalo E si pase la manga ae ma se fua ae malolo Isawia tao Lena taula ole apo I o Ia mali elo faalo alo ole a o fo I Ua mali e te umalo
Mississippi, ia, o au ngā ruenga o lo whai ele nei asori Mississippi. Mississippi, o whai se kuka le awa uli. Mississippi, o whai le whala au le toi ina ma le lo matua. Ia, o nai whaafisianga mo o tau nei vaenga le uli, o whiangai fulu tātou tunu. Ia, i o tau whai vā lo filima, ngā ta fo ile i o le au ngā lulue. Ia, wala wa fo i o tau whai vai pe o na masani ai. Mā lore ngā lulue, mā lore ono sa ia te o tau. Whaatalo wha i a Mississippi, ia. Mā lo Mississippi. Ia, wa e te ia ngā ilunga, ia. Tūlanga le tau le i mātou Wellingtone, mā na i sulu matanga o fia mai o le la. Ia ngā ta fo ile ia ua mātou i mana nei mai a fo i ia nei fale e mātou du whafsanga ai ona ua ona moa le leia lātou luma fale lono winga a whaapea o le nai e langi le lei le vahenga o loo e iei le taimili nei ia mā o lai whaisau māno o longa ia ma nei ele nei aso ia mātou nei le whai o le moa ngā vao ia ma o loo ma nei e fo le paolo ma nei ele la ia ele o whaapea o le matua la telefo ia le tuai ngā la fu le mwhai e iona whai ngā ruenga i whafo ia ai o lo tu ua i lava le tūlanga le malulu whai pia ia ofu malulu ofu mawhanwhana ia au hale malulu o lo i ai tātou le taimi ia ai o lo whangia lava le li le tau o lo tātou i ai o lo ma nei a lava ia le lang ia le aso e whai ona tuina mai mo tātou ia wale whenga i o lo tātou tunu i o tau whai valo whilima mga ruenga ia ngā ta fo ile ia o vaenga umalawa pe ona whatanu ina le aso au wani ngalo ia te oe tātou whamanatu masani ia le fuala au wale toi ina mali loma tua le ua le atale tu le tasi ia wa le fuala au wale toi ina mali loma tua lo na tau maftanga o ila tau fo i o le au kuka ia tu langa o ngā sisenga o le wauli ma ngā sisenga o le afiafi ma lo lava ia le ono sai ma lo le ngā lue ma lo fo le wha ma lo si ate o tau ia o te ilo nantou whaafonga mai fo ia tātou talafou ia ai o le sivaenga le tau pe ona tātou talatala noa i matu ina toi pele whaasoa ia ina ia mawhai fo i ona veo se whaamanatu mo tātou ngata fo i leo tātou whanau te ilo o le whaapea mai le lunga o le Radio New Zealand ia Licho New Zealand ia o lea whaapea mai i lunga i au Kilani City Mission se lau lua suma le valu a inga sa o latou mauahina ia lole sa o latou receivinga ia le lole ai mo meo lole o lo ia to tonu aisa ia o teilo o le nau tu tanga ia i le tele ia o whaamatalanga o penga i lunga to whailangi ia i le mwhala au nei whaasai no le aisa wa a mata ona te tele o le lole iyo e lanu o le lole le nei le whaapea o nai wana tua i le Auckland City Mission e to te le niso i lātou homeless fo i te lātou e mana o mia i a lātou tau maftanga mo mea ai fo i e maua fua mai i Salvation Army le alai whapea whamtalanga ai o i lātou whapea nā o atu e mana o mia mai ni mea ai fo i ia i nā Salvation Army ia ai whapea o atu ai i nā a mai i a lātou le maua tā pe o mātou i nei Wellington e Salvation Army le lunga atu i a mātou Warspite ia e tele i na o i lātou e mana o mia le mea ai fua maua i le whalaoa ia o le kāpisi ka loti tele o mea ai fo i e mana o mia mo i lātou e lima vai ma i lātou e le lavan whasoa tele na lātou e mai fua wai le whaatawina i lunga atu i o telo se me whapea nā i lunga i whea i au ki lani le tupo le wahenga lea ia lea lai whapea whamtalanga o lea na watu i lātou ia mo i lātou mana o mia mea ai e lātou te whaonga ine le aso ai whapea watu tutong tango tutong o lo iei maloli tu tanga i me le atalia e lanu o lole lea lanu pia lanu sama le lole whapea o le lole le na o lea e iafo o lea e iai to tonu ma meo le isa lono winga ia wala ata o lola le lole e le whapea e watu o le tamai titi le lole whapea ma le tamai titi e le ai e le sia ai lole o le wheleva riti le o tamai titi ia o le mea leo le lole ia o le whapea na watu le lole ia o le maua muli ane ai ia o lo iai to tonu o lo watu e ma le isa
I to tonu ia o te loa o lea fu ila ua fai esu enga ia po o fe mea lua to ile lole a o fe mea lua to ile aisa ia o se bahaenga ta o te lole na tau whaafonga i tātou telefon ia a o lo nau te lenga ia e pefa pe nase lo no winga o le a iai fo ila to la su ina ni mta ma o se vaenga ta hua po le ala vale me tupu ia o teilo o se le sona taua ma o se fale o taua mo tatou nyoe o la fautuanga la toe tatou fautuanga faufa atas ia toe sila ia tatou walo ma whanau ia i tūlanga o ia wae o tamaiti fia te le tamaiti lole lea o lole ia po le ale to inga lole e fia ia le tamaititi ia e te tau ona toi tilo ma wa aile leiva anga nei o toi manatua ia taimi o sa mo na iei fu le taimi na whaasa ina na toi wa manatua o na iei taimi na watu tu receive o i sa mo na watu tu receive ape watu matongi atu lole sa watu tongi atu lole watu lai faita alonga ata maiti o senu na watu le o tongi ona tau fai langa mai lo tamaiti wa maita maiti wa fo ile lo piki runga lole ai toi ma muli fonga o lo iei mo me o vai la tu langa fa pena ia ola ia tu ala lo le tato malu tele le tato tunu o le o tato va ai news nei ma o lo tato va me o tu pule nei taimi ia toi sila i va enga fa pena i tato walo mo fa na ta o le ai sa ta tonu le o sol ia o matua ile le ia le mo ne tato walo mo fa na la iti ia o se tu langa fa pena vaenga na o lo ilungo le tātou a whapete fia maua se au te lenga o le vaenga le ia e te alua nga ilunga o le RNZ po le Radio New Zealand ia na tu te mau e wha maunga le ia ma e whai tau ai ia mo e au ngā fo i e tala no ai mwha asoa ai mo ne tātou walum whanau ia ina ia mwhai o na puipuia mai la toi me whape nei ia o le tautua na unanga le tātou ngā la leo le toi vana minuto tale le tula tasi la tu inatu tātou whaafifianga i de nei vahenga le aso ia ranita o le isau tau maftanga le awa uli ia wa aise mea aimal toi ina male loma tua ia a wale nei vahenga le aso mahalora ngā rurue mahalora na sa ima talo vana fo i tātou a vipasi fianga e wha mausili le uso ia moe ngā te fo i lolta mai lo keni whaso tau loa o lo pena ona mafuta male nei vahenga le uli le ngā te fo i lo tātou ave taxi ia sa lea ngā te fo ilo le usa ia mika vi ane ma le toa tele o le tātou au whaafonga usa tamali o le penana whaafonga mai lunga o wala tele mawave ngā tai lea o lātou tautua ia lātou ta wale whaingaruenga ia mālo la wala sa ia tautou whaafifianga mo outou ile nei taimi. Oh, my
Mr. Lover. Chris Mona. Hey, hey, hey. They call me Mr. Lover. Honey Grace, Honey Grace. Hands on your body, I don't wanna waste no time. Hey, hey, hey. They call me Mr. Lover. Honey Grace, Honey Grace. Hands on your body, I don't wanna waste no time. 6, 5, 1. All the good things I've been dreaming all night long, it didn't happen at all. So I tried to push it and go really slow. When I was 16, I was feeling comfortable. Baby, it's time to let it go. That means it's time again. Nobody will love me like me. Oh man, no slow. I'm getting to lose control. It's like when we change the channel. No way I'm gonna stay and settle. It's like a wrecking ball. I'm starting to lose control. No way I'm gonna play the riddle. Party with my friends, Mr. Lover. Let's take it back, ooh, make me power, lover. Honey Grace, man, I'm Mr. Lover. Party with my friends, Mr. Lover. Let's take it back, ooh, make me power, lover. Honey Grace, man, I'm Mr. Lover. All my love won't sing it out. They just do my favorite ground. Show me chance, see it well. Look at that sexy body. Put it right on the body for party. Bump up bottles, drink it till more shot. Make some of that. Don't stop the party. I will never gonna stop it. I'll keep going. Want you in the phony. A little bit of this, a little bit of that, and that's straight out my man. You got something to say? I'm all ears. I gotta do it my way. If you're looking at it, not deal with it. Let's go. Party with my friends, Mr. Lover. Let's take it back, ooh, make me power, lover. Honey Grace, man, I'm Mr. Lover. Party with my friends, Mr. Lover. Let's take it back, ooh, make me power, lover. Honey Grace, man, I'm Mr. Lover. Call me how you like it. This ain't the final license. The license is rock. This is a little movie science. A single combination. Game of your possession. There is something messy. Have to fix it. Started hard, work hard. Play and make it now. Gotta be smart. Game hot. You better dance the shine. You better spread out the vibe. Make it happen anytime. Come on, everybody. Put your hands on Mr. Lover. Party with my friends, Mr. Lover. Let's take it back, ooh, make me power, lover. Honey Grace, man, I'm Mr. Lover. Party with my friends, Mr. Lover. Let's take it back, ooh, make me power, lover. Honey Grace, man, I'm Mr. Lover. They call me Mr. Lover. Chris Shecky mana fafi fianga de vanga le uli ma le pese o faingo ina Mr. Lover. Ya a walo fatu ma oto u ma la volo pena fenga si au manga wenga oto. Fai va lo filima ile nei va ngo le uli ma lo nga lu ma lo non sa ma lo ta wa ta ile ma lo tele tatu tu. Nga ta foi le au nga lu la to lo nga sesele nei taimi. O le tatu au fai ngā ruenga, whea lawa fo i se vaenga o lo e whaafafonga me le tau tōmna unanga le tatu wana leo. Le ale to inga ngā luenga o lo e whaia, po whai lamua ngā vao, po teu lau pa la au, po tipi le la au, po e whai ngā ruenga i to tono se whale whai ngā ruenga, tono se factory, o to tono o se whale whasi manu, to lunga o lau ta vale, o le au kiliva meli, o le au vaenga ia whea i whea. I pasi, o le au vaenga i whea i loli, ea o le au vaenga i whea i te maita vale lau pa sese, ma lore ngā lurue ia te utau. O le au ave pasi, e le whangaroina o utau lau tau tau tua, ia a wala wa fo ile whea vea ia ma le malu pui pui ia o le tātou, ma malu lau telo le tātou tonu, ia o lo o whe malanga hai lea taimi ma lea taimi, ia i lungo au ala tele vavave. Ma lore ngā lue, ma lore on sa ia te outou, ia i le nei taimi, ia wau te iloa, ia o lo o whea ngai outou, ma le tele o ngā luenga le nei taimi,
ia o le ala fo in ngā luenga o lo tau whātino, la fo in ngā luenga ia o lo tau whātau teia le nei taimi, ia e eile ngā mawalunga, ia o lo solonga leo tau whaivalo filima, ia ma ngā luenga o lo tau whaia, ia awale marupuipuia, ngā ta fo ilea, ia o ila tau o lo o whaafonga mai mauta malawa, malo le ngā lulue, malo le unasai, malo fo i le tausi matua ia te utau, au whea ngai whono tātou tunu i au mga ruenga ia i le nei taimi. Tui nātu pēr nei whaafi i fianga mo o tau, i le nei taimi, ia ona tui nātu i fo i leo nisia vāenga longlo po i le pēr lo tātou tunu, au whea ngai lo tātou tunu i au mga ruenga pe i ona masani ai. Lue mai, lue mai.
fia lua lua le siu siu engeno ngeno mata mau fongi fongi no na isu le afele le uanga solo wane e ula me alau a olau elefante malato mata o pe la ba onilange ato mai le timu ula to fe e lo le fia fia lua lua le siu siu engeno ngeno mata mau fongi fongi no na isu le albango pia uanga solo mai e nu to e fangu to e ula ula ba e fia fai teine ai ula ba afatene ato mai le timu ula to feinu e lo le fia fia lua le siu siu engeno ngeno mata mau fongi fongi no na isu Nai va fianga mo o tole nei va ngale aso ma lo nga lu ma lo sa ma lo ta wa ta pa ia bo lungo ta tu tunu ia io to fai va lo filima ia ile nei va ngale aso ia fai ma no stino ia ale sta ma fta ngale au va nga fai nga ruenga la ia ale se me ayo le wa uli ia a o te pula fo ia a tau sami ala va ngale a ia la wole ia o tafa a o te pole fo ia pa wale me ia mau pe o le fia ia ma ia e mau ale nga fa ma ai au ngaru ngore dei aso ia ona e nga mai foi fale ia lo sau ni tu le ku ka mami ma papa ia wa ia lo le fonga tau ma fo la sunga le sa e fe ngai nga luenga ia ma lo ona sa ma lo fa ma lo sia te to ia ele fa ngo fie ia la to nga luenga ia ai fa tau o ma le for really o lo mau pele malosi ia fa au winga luenga fa lo le tato au lo peleki ia mo le ta longa lona lua ma le au Argentina i
le aso to na nei i le malai o le Eden Park e ilungai au kilani o le tātou au la le nei a le tātou o le peleki ma e tatau o na tātou manamalo nyoe e le aise me ta o se whaia ina i le aso to nei i le aso to na nei po o se me ta o se tutusa nyoe e le aise na mea e tatau o na tātou manamalo i le taalonga lea i le aso to na nei le anga lea no tātou malolo po le tātou whaia ina i le vai asona se ima vai atunu i lono winga o le ua mato i toi sao ni mfo i ala a tina ea i le au ala e toi whaato i lalo le tātou o peleki o lo peleki au tau whaafonga mai e le tatau o na tātou sa vea ma le tātou vaenga e le tatau o na tātou ma no tātou whaia ina le astona i nei e tatau o na tātou man malo numera mua tamati Tamaiti Williams numera lua Cody Taylor numera tolu Tyrell Lomax numero 4, Tupou Vai, numero 5, Sam Terry, numero 1, Ethan Blackketter, numero 7, Dalton Papali'i, numero 4 o Arisa Vea o ia fu i o le kapiteni o le tātou au, numero 10, Damian McKenzie, numero 13, Caleb Clark, numero 2, Jody Barrett, numero 3, Rico Ioane, numero 4, Will Jordan, ma le numero 5, Borden Barrett. O le au tātou whaaleo, sumare ono a safo o mua, sumare 7, Ofa Tunga Fasi, sumare 8, Fletcher Newell, sumare 9, Charles Lord, lua se fulu, le watoe se e mai ele sao le uso ya Sam Kane, lua sumare tasi Cortex Ratima, lua sumare lua, Elton, Anton Leon Brown, ma le numero lu sumare tolu, Mark Telea. Ok, tātou aulina, manuia le tapo inga le tātou, tātou, ia wale tapo io tātou, wale whai wale tātou, awal olpeleki, ia ele nei, whai unga nei vai aso, ia ma ia tātou o na manu malo le tātou au, ia ele whai unga o le nei vai aso, le tele o tāronga, o le afo ele awhianga iai, o le aso fo iatai au, o le a fai ele suenga champini ia bo o finals ia a kolisi ia kolisi ese kolisi taitasi ia i nei Wellington o le a fai tasi umai o i Silver Stream i Upper Heart i le aso atai au ia o te leiloa i si vaenga po fe fai alato a o nei lava i Wellington le tala noa tua i kolisi a onga uma o le a fai a uma lato finals i le aso atai au ia under 15, ia o le first 15, ia under 16, mai ama au umalava, o le a whaia umalato finals le aso atai au. Le a hoi le a final ai le a o le under 15, ia le au au tea, o le ato e ta alo maranga tai, le aso atai au. Na ta alo rang ia au tea maranga tai le lua vai aso talu ai. Lua sumare fitu, au tea lua sumare iwa, rangatai, mana ia o le tālonga, ia ai pei ta i le stona, ilen te imawatu nei, ia ele ta aloi, ia ele i o mai ia Scott College, por Colisia Scott, ia e ta alo mau tea, le ala o le ato e ta aloi loa le under 15 nao tea, ia ma le aule nei rangatai i o se au malosi telefoi, ia le ngata foi lea, o ia oisi Colisi, ia pe Colisia taua, ia o porua, ia toa tele fo i alo ma whanau le tātou atunu. Ia e tele na wa ai, e ofo ia tai na o matamate le lato au e toa tele fo i tangata ia alo ma whanau Samoa o lo ta alo at ia e o isi fo i alo ma whanau o lo ta alo i tai Wellington. Ia o no fo i nei, ia no fo i nei, ia e malanga atu ma o ngai tai, ia maolo ta alo, ia o se tūlanga le lei tele, manuia tele ia ta alonga le aso tai au whaafautuanga, ia mo tātou mātua le aso tai au, wa o teilo o le ato tele fo ia tātou mātua, mo i lato le amatamata ina ta alonga nei su champini po finals le aso tai au, ia mau pele to vai, ia mau le to vai, ia tapua i wha ali lei, ia au wale whaia le tala e wha manu ali ai fina ngalo o le se uso a mata, ia au wale whaia le tala fu ile le tangata fu ile la kapi, ia tala noa, tatu tala noa fu ile tala noa pelo, tala noa wote ile la kapi, ia tasi ala tala e wha ile te wala au e ton, ta al malosi, ia ai le polo, ia au wale mawalunga le pue, tu i lalo le pue, ia ai le tu ai ngā tala noa fu, se tako, ia tako lunga, ia
Wa o ma vai te mina ta alo e tato mole ole polo fasila a te mina fasila a sa tatu ta alo ina fai to inga tala na le utul mole a foilia o meole la pisiman meole newspaper to tonu ole fangu Pepsi vo ile le pea o man tatu i no examo e ona fai la kapine e to inga la fonga na taimile nei le wata alo tamiti la kapi wata alo le polo la kapi o fai se vai la kapi e o taimi ona fonga na taimina le sa tatu sa tamo mo e la lo link tatu se vai batu vai el tatu tonu e tatu tamo mo tatu se vai vo ile le tamo vo ile le e fusi le vai e ai to tini le si vai ai le si ai le si vai ia ai fa tua malu tele tatu tunu le so tai au tatu tapo ia le alo faiva tamam fa nau on no ta inga ia te ula so tai au ai ini so ila to fa nau ia fo ini so a inga ole a o tai au ia au na ila vea mai sta mai titi ole no ta inga le na fa ia ina pe malo e le lei uma au ia ai ala no fa ia inga le au ia wa malo si fo ili si au ia ai ala fo ina malo le si au ia pau fo ia wo ole la to taimi manuia tele ta alonga le so ta yao ngata ile ta to o peleki manuia to ta alonga ta to o le manu sa mo ia nga so longa fo ile ta alonga ia le Pasifika el ta to o le manu sa mo ia manuia fo ta alonga le fo ta to wa ai le saur le PC le melo mo ia o sor ua matu wa mana ia le tele o ta alonga u matu ta alonga o le peka sa fe ngai ia ia o le ba ngai ta to le tele ta alonga ngol le to sanga nga lue malo sai nai fa fisianga mo auto
Ole usi ai e silina mea uma pe ona fai mai ai ia cho fai lua ia manai fa fi fianga sui fi loi mo o tolu nei mi a o lo tatu a manga pe ona malore nga lue malore ono sai malore tawa ta il pa ia mo lungo le tatu to no ia a fa pe tatu manga luenga ia o vai nga tau ia o le maua lo wenga
puti lo io awa to ya vesia nga maua o le ngaruenga e o le kio friend tu alu o po va pe io o po va pe awani e releasinga io awala vesia awachi e se tu lo maulima to e fiu su se ngaruenga le o tato va ai le telo me o lo pule nei taimi lo tato tu no ia ai mai se lava le au vae e tūlango ngā luenga, ia e pei ona ia i lua se lau ono suma le vātu ngā luenga. Ia lau le mai a tātou a ia o lea ua lea ia lātou ngā luenga. A le mea mali. O lea te whai tau atu fo i lungo le tātou, i lungo tātou news, le New Zealand. Ia i le mea leo le RS, le Recognized Seasonal Employers Scheme. O ila tau ia leo mai ngaruenga whaavai taimi fo ia le mai sa mele ngato sa moa o tonga o fiti le oto e whaapea mai i le lua tau sangale nei lua whelua whaanga lu suma lima ia le ato e whaapoi ila tau whelua se lau lima se fulu i ngale nei o le oto e si itia i lunga ila tau i e malanga mai ngaruenga whaavai taimi e tutonu sila lo no winga o leo whaapopole a whelua lima se fulu ma le whainga a o ngata o pa o ngā ruenga ka whaavai taimi tono New Zealand e lua se furu afe fitu se lau limu i lua afe suma le wha i le lua afe suma le lima a o le mea mali o le whai mai au mai tangata a o le ale tia no foanga i totoa o le asi tia ia tau o mea no foanga i totongi o ralo pere langa totongi ia o le alu lunga ia vaenga no nofo ai totongi ai ia o le ala fesili po le le fa feo na fa pa le ni le mele ia wa matu o le mai fo ine tanga ni sa ili manuia mai ne ai alu lunga me totongi no nofo ai o taunga ta o se funga lo iai ia o lo tu mau pele totongi ia o le ala to ia ta ilo to ai pem ta to tu po le ale tūlanga o iaina ia tātou uso matua whawhine o lo malanga ia awa o lea o lo tātou wa ia to telo i nisi tātou tunu mai se lava le tātou tunu i Samoa o lo manuia i tātou ngā whawai nei ai si o tātou ma tātou tunu ia po o ātulanga o lo iai lātou le nei taimi o tātou tātou e o mai ngā ruenga whaavai taimine nei ia i to tonu ia o sio tātou tunu i Samoa tu nātu ne tātou ianga mahalo sa ia tau Johnny, usiti tenate, utonaso, ausman.